تماشاوان هیجا دما و خوش به هم بخیر هاتن برنامه خوشبیر که دم بدم آل سر چارپل مدیای برنامه ما ایرو لسر 5 سالیا بویره هر دو سعیدانه 5 سال بری 1970 وکی ده دو کسایتین سیاسی ین گلک ناسکری و حسکری ین کردستان باکور سعید الچی و سعید قرمزی توپراق با آوائه که گلک تراژیک جیان خواهش دستان جناب مبار کرن لپی خواهشی ده تفگار کردستان باکور ده شو بود تاثیرین دلتزین این بیششتن ایشه هم دخوازن به میوان خوین عزیز و ناسکری و حسکری را به پرسپکتیفه که دیروکی لسر بویره هر دو سعیدان راوستن میوان من بخبات و کدو تیکوشین خواه ین جبو گلی کرد ناسکرینه میوانک جه خودان خباتا دورو دریج آبی راوستان مرخاصنه و بهشیاری و جه کی جه 8 سالی بیتر برز شاکر اپوز دمره برز از اپوز دمر هر وها لهنگه کی پیشاتی و چالاک بیران و شاهده وان نزیکه ایوان دما بخواه جالیه که دلی قومیایی وان بیرانه ما مستشکر از دمر تبخیراتی پروگرام سپاس جبو کت بشتاری پروگرام آمد بی سپاس که مالت آقا ایشالله تی پروگرام باش بگوریم سپاس میوانی من دودیا جی خباتا خویا سیاسی و کلتوری به تایبتی جی سر زمان کردی لسرانسر هر چار پرچه کردستانی ناسکریه حسکریه زمانزان لیکولر تیکوشر برز رشوزیلانه رشوزیلان جی اکتوری که گلک سرکه ناوان بویارن 5 سال بریه با آلیه کی شاهده که گلک بقیمت رودانانه گرنگیه کاویا دنجی رشوزیلان تفیق اوقاز جنزیک و دناو مسئله انده بیه حتی وان داویان اما همه توتشت نگوتنه دمین داویه هن آگاهین که جنابی ویدانه پرسپکتیفا مروف آل سر بیاران زلالتر و برفرهتر دکن جارا پیشینه امی با آوائه که فره گهداری شاهدی آوی بن برز رشوزیلان توجی بخیراتی سپاس جبو بشداریت تیاد پروگرامی ده خیراندار بی ساوه میوانی من سیاه برز زنار سورانه شخصیت که ناسکری یه کرسان باکر هم دوار سیاسی هم دیه کلتری و زمانوانی ده که دکا برومت دایه ایجی بعینی انرژی خبات خواه دومینه زنار سوران باور بکن یعنی تا که کسی کلین و خبات نیجا این بوی برفرهیه لسر تاریخ هر دو پارتیین ما یعنی پارتیا KDP یاکو سعید الچی سکرتری وی بو و پارتیا KDP یاکو دکتر شوان سکرتری وی بو هم تاریخ آوان همشی بویره هر دو سعیدان یعنی بنگه کیفره با آوای کیفره حتی ها لی کولای حاضر کریه آگاهی نوی دوی واری دهنه یک جوان کسانه که مرف گوداریا وی بکل سروان سر تاریخ پارتیان و سروان بویران برز نار سوران توجی بخیراتی خیردار گلک سپاس بله گلی تماشاوانان امی به پرسپکتیفه که به تمامی تاریخ لسر هن بویر رودان 5 سالان این دراماتیک راوستن میوانن ما بری 5 سالان لوی یان وی آلی خودان رولک بنجی امان وقت طرفداری بویران نابینن ام به تکوشینا خویا 5 سالن پشتی ویجی بزانین و تجربه خوین حاکمانه ایشیرو وکرو زرالکری بیاران دن ام بوی چاوی لوان دنیرن پروگرام مجی نوک دادگاه که ام حکومتی قطعیل سروان آن وی بیاره وی آن وی کسی نادن مرونشتین وکی رونشتین دور ماسه که گروور ببینن و امه بوی هست و هوسه محاوله بکن پروژکتوران باوجن سر بیاران پرسین تماشاوانا چه بن اگر پر درنگ نبه امی محاوله بکن داویه ده برسوا پرسانجی بدن رجامش تماشاوانا پرس تکرار نبن دازیده خلابالغ نبن که امجی کاربن تیخن بن زفتا خواه
بله پشتی وی دەستپێکێ ئەم دخوازن دەست بە بەرنامەیە خوا بکە دەستپێکردنێ ئەس دخوازم ji مامۆستا زنار سۆران بەرێ دەست پێ بکەم بەحسا دبن يعني پێنج سالیە بویێرên ڕوودانە بویێرە هەردوو سەعیدان ئیرۆ پێنجی ساڵ دەسەر وان بویێرە دەرباس بوونە ئی ساڵ دبە ku yani neslê îro temaşevanên me yên ku nizanibin baş herdû Seîd kî ne em dixwazin mamoste Zinar Soran yani her yekê bi çend cumla be jî ji me re behsa wan bike wan bide naskirin mamoste Zinar yani Seîd Elçî kî ye û piştî Seîd Qirmizî Toprak ya jî Doktor Şivan kî ye tuşkira me xwerekarî wa bi kurtî ji me re behsa wan bikî wan bidî naskirin gelek spas berî her tiştî hêvîdarim di programek serketî kêr hatî bi siravê xwe û rêzê xwe ji hemû temaşevanan jî re dişînim bi çend hevoka wexta ez bixwazim Seîd Elçî û Seîd Qirmizî Toprak bidim naskirin ama Seîd Elçî di sala 1926 de li Bingolê hatiye dinyê dibistana Ewlî Lûr xwendî dûr ew îmkanê dikanibe berdewam bike xwendina xwe nedîtiye cara Ewlî em wî wek siyasî di 2049 de dibînin ge ew pêncî rewşenbîrên Kurdan siyasetmedarên Kurdan wê çaxê di hevdê meha 12 de a 1949 de hatibûn girtin ji wana ji bo yek ji wan Mehmed Emîn Batû di zindanê de jiyana xwe ji desta loma 49 kesman ew doza ji wek doza 49 tê naskirin di heman demê de ev ji bo gelek siyasetmedarên Kurdan doza 49 û ew bûyer dibe destpêka wanî siyasî û gelek bûyeran loma gelek girîng di wê de di wê demê de du beş ya du grup ya jî du cenah di nav siyasetmedar rewşenbîrî wê çaxê çê dibe yek ya jî du bask baskek jê ya ê çepkirin û baskek jê ê xwe bêtir wek bi termînolojiya wê çaxê xwe milliyetçî didîtin piştî wê ya Seîd Elçî ji baskê beşê milliyetçi bû Seîd Qirmizî Toprak jî di nav beşê çep de dihat hesibandin piştî wê di sala 1963 meha şeşa çarê wê de car de operasyonek li ser rewşenbîrê Kurda çêbû nehew ser rewşenbîrê Bakurê Kurdistanê gelek xwendekaranê Kurd êgil ji perçê din jî hatibûn li Tirkî dixwandin ew jî di nav de 23 kes hatin girtin di nav wana dîsa Seîd Elçî hebû duê dozê jî de hat darzandin hat mahkeme kirin piştî wê ya jî îdî ew bêtir baskê wek rastgir û milliyetçî dihatin dîtin ketin nav hewildanek partiyek serbixwe li Kurdistana Tirkiye ava bikin di 11 meha hefta de 1965 de Seîd Elçî Emer Turhan Derweşê Sado û Şerafettin Elçî û Şakir Ep Özdemir li Diyarbekir Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiye ava dikin bêguman piştî wê ya jî rehmetiye Faîq Buca beşdar dibe piştî demek nêzik û wexta ew beşdar dibe di destpêkê de Seîd Elçî wek serokê partiyê tê hilbijartin ew êdin jî wek endamê damezrêner piştî Faîq Buca wexta qebûl dike ku di nav partiyê de cî bigire li Diyarbekir civînekê çê dike kek Şakir wê meselê zindî gelek ji me gişa bêtir zane Seîd Elçî cê xwe îstifa dike ji serokatiyê û cê xwe dide Faîq Buca Faîq Buca wek serokê partiyê tê hilbijartin
فای بوجاجی سعید چیجی وک سکرتر دمینه و بویا وای شرافتین چیجی سکرتریه استفاده که سعید چید به سکرتر که شاکر پیوز دمر وک برپسیاری مالی ریخستنی بو و ایدنجی اندامی دامزرینر بون دوی اسنایه ده تابی گلک پیشکتنه لترکی چید بی یک جوان بویرانه هری مهم اما چرچوا جیان آوان اما او بکن پشت را اگر اموار سر مسئله اره ذاتن چی بکم حیا انطالیا بلکه اموارن ولوی داری خلاص بکن ذاتن از دیتم جو کرن که بله دشتست و هفتاده متینگه روشرات دست پیدکی یک جوان کسانه بشتار دبن و متینگاناجی سعید الچیه د سه متینگاجی د پی و فرقین سرگی و دیاربکری پشتیوه دولت جزاء سرگونه لسر سعید الچیه هی دوانا دولت دست داتین سر ویدشینی سرگونه کتاحیا پشتیوه یا زاد ایجاد د 19 ماه 12 1980 اپراسیون اکثر پارتی دموکراتیک کردستان چید به و دوی دره ده همو اندامین دامزرینر جدر وی شرافتین الچی کیوی چایل عسکریه جدر وی همو اندامین دامزرینر تیگرتن و گل کادری دن لسر هفدو بقانسیتی بیرام 16 کس برپسیاری هریم وان تیگرتن و اندامین وان تیگرتن پشتیویجی دوزا قد پیش بر مثلا اولکاریه رادکن انطالیای اولوی دره دوز دوام دکه د 27 ماه نهاد یا ایرانی د 1906 نهاد دانشینا پیشین محکمه دست پیدا که سعید الچی و سعید قرمزی توپرا او جوی بشتاری محکمه دبن ام ویدری راوستن ام بشكل تشكرم اخو كاربي اجا بحثا جيانا سعيد قرمزي توبراغ بكي اي باشا يعني امي داوي جارد ورن او نقطه لي راوستيا بوي امي جويدري جارد دس بكن ازي جارد برسيش تبكم وي مساله ايطاليا بري بله سعيد قرمزي توبراغ جيد 1935 لدرس مهاتي دنيا د 1955 دست بزانینگاه دکتریه دکه او جی 1950 نهاد دوزا انطالیا دوزا چلو نهاد تیگرتن و یک جوان کسانی گهاتی محکمه کرن پشتی دوی دوزه ده و هندزانن پشتی و دربه عسکری چه دبه عفیا گشتی چه دبه لنقطه که که دعفا گشتی ده حبس تی والا کرن تنه حبسیه سیاسی کردا دمینن از ویا وکشی دکم از دبی حبس سر حسابه کردا ماوی چاقه سیاسی یعنی گش والا بون تنه سر حسابه وان مان نما لو ما جی وان گلک فره بدوی دمیده د 680 لباجاره اسپارتا جزا کوی سرگونه و درباسکو و دکتوریه دک ده همان دمینده د مثلا دوزا انطالیا ده اولي وقت مقوت او جيتي بشتار دبي والويدري او سعيد الشي هبدو دبينن وسبي مثلا دبيفن باورتكم لسر سعيد قرمزي توبراغ شكل مرة بحث بك يعني اوج رونا كبير انتلكتولي الدولية قال لك نيفيسيوي يعني وقت نيفيسكار مقاليوي نيفيسيوي دوار ایدئولوژی دوار سیاسی و دمیده دنویسینه یعنی دناف کرده دوی شاقه ایکو کسی دنویساندن و تفگره کردی ده بطایبتی گله کم بون یک جوان هم بشه ایکو دوار نویساندن ده بکراتی بو زانا بو کردهات و چاپمنیا ترکیه ده او تکر یک جی اوه باورتکم بلکه مرا بحثاوی بچن گوتنا که نزانم جبون بالکیش تکیدن هات yani پرتر te زانین وکاکو yani سعید قرمزی توپراغ جی تبی وک جنابی تاجی بحث کر ده 1935 ده بیه ده سری هلدانا درس میه 38 yani
gelek duê qenaetê dene ya ji wê zanînî dene weka ku yanî ew jî zarokê sirgûnê ye weka ku yanî hatine malbata wan vek hatine sirgûn kirin lê qasî ku me re dibîne ew ê ku li cîman e yek ji wan û ji wê malbatê ye yana nizam Niha tu eger wê nuqtê bivê rast e yani ne hew jî dûr û dirêj me ne bikim wekî ew Saîd Elçî de 1925 çêbûyî di wê demê jî mesela serhildana Şeyx Saîdê û Saîd Qirmizî Toprak jî di 1935 çêbûyî ew jî destpêka em ê vê ya jî berbanga serhildana a Dêrsimê ye yani ew jî li hevhatinek dîrokî ya jî yani li Dêrsimê ew mane li wê derê heta derekê xwendiye û piştre xwendegeha navîn dibêjim Ez bixwem tedî te we yanî mesela ser jiyana wan bi serê xwe mesela kîdine ez wê derheqê de hayam jê heye lê ji bo Kurd min behs nekir mesela me vê wextê xwe bavî wefat kiriye mesela çûyî mektebê vanê ya tilî dibên wan tiştana tabî bêguman mesela rehmetiye Saîd Elçî jî ew tiştanê me vê meselê wî giş bo xwendinê çawa hewldayî wan tiştana êdî alî Saîd Elçî ew dîtina wê û Ziya Şerefxan belkî balkêş be ji bo temaşevana merivkare çi bêje yanî nasîna wan a Saîd Elçî û Ziya Şerefxan têkiliyê wan wê demê dema çilû niha de di wê derê de Ziya Şerefxan û Saîd Elçî û çend hevalê din avana wek baskê rast tê nas kirin ê milliyetçî û vanê din em ê bivên Nacî Kutlayê em Soroyê Doktor Şivanê vanê din gelek navê wan ana gez dûr û dirêj nebêm wana jî wek Musa Aynterê wana jî wek baskê çep tê nas kirin û di hefsê jî de heta derecakê wek destpêkiriyê dî münaqeşe navan çê dibe yani ev wan îja orta Saîd Elçî û Şerefxan û pir xweş heta derecakê heta di wê demê destpêkê di Şerefxan oğlu wek mamostê Saîd Elçî tên çîkirin Saîd Elçî qîmetek taybetî didi wî yani ew mesela tiştekî dinê belkî meriv bêje belkî daxaftinê me yên demê pêş de jî bê gotin Saîd Qirmizî Toprak em bêjin heta dawiya dadgehên biryarê çil û niha yani pirtir em bêjin xastê xuya kirin bîr û baweriyê xwe de yani wek rêxistiniyeka bi çepên Tirk re yani di çerçeva partiyeka Tirkiyeyî de eger Kurd cî bigirin ji bo mafên xwe têkoşînê bidin di vê çarçevê de yani wekî meyla wî zêdetir e ama piştî demekê ku biryar rê mehkemê jî di heqê wî de tên derketin ji mafê xwe û em welatiyê û mafên giştî û yê meslekê û ew mafên dinê tên bêparêştin yani meriv bîne guhertinek di Qirmizî Toprak de çê dibe tu karî çi bêjî divê evê de yani di wî warî tabi hinek tespîtê min bêguman heye wexta ez lê dinerim qenaeta min mesela mê bivên sê peryodê berbiçav ê dinnerînê Saîd Qirmizî Toprak heye di destpêkê de Saîd Qirmizî Toprak wek ê herêma Dêrsimê û gelekî wek wî dibin tesîra CHP de yî CHP Parêz û Demokrat Partiya rexne dikin piştî wê yani ji bo ez dirêj li ser nesekinim lê mesela çel û niha 1905 û piştî wê û cezaxwarina wan wa dibe qonaxek nûh ji bo Saîd Elçî jî belkî Saîd Elçî herî pir wê çaxê bi Kurdên ê welatparêz û ê siyasetmedarê din ê vê berfireyê hevdû nas dikin wek hûn dizanin piştî efa giştî jî doza wan dewam dike û di netîceyê de ceza dixwe Saîd Elçî jî Saîd Qirmizî Toprak jî bo êdin ana nehew ez dirêj ser wan bisekinim her du jî hem cezayê hefsê dixwin hem ê sirgûnê dixwin hem jî mafê eşkere siyasetkirinê jêr dibên ji wan çi dixwe cezayê qedexekirina ji mafên gelemperî yani ê her tiştî nikarî bû êdî di rêxistinek eşkere de nikarî bû
د پارتیا اشکرت وقت تیپید کار بکرنان کاری بو ویا دبی دست پیکا سعید قرمز توپراق تیک بناب لگرینک نو او وانا قنعتام تنی ایوان قنعتا قلق حوالی وی چاره ای برینن ای قتدی باش باشه يعني نتيجة وك ما بري يعني هري داوي يعني أو هردو سعيد جي هري كيس سكرتاري بارتيه كيبون ويعني معرف كاره بيجي قاوا جيانا خوش دستان أو سروان وظيفة خوبون يعني معرف كاره بيجي نظام بشتر ميواني ما أو يجي ديتني خو بيجي سروي محقق تثبيت وديتني واجبن يعني حتى ويدري مرف اگر وكي ريفرنس او سرجيانا وان وكي فاكتا بيجا مرف دكاري ويجي بيجا ام انها وگرن سر ميوانن خواه از خوازم جما مستشاكر دست بيبكم ما مستشاكر پزدمير شكرا ما خورك يعني ممكن اقلو يعني طب خواه يعني سعيد الچي كنجي چوا ناسكر وسعيد قرمزي توبراق تكنجي ناسكر چوا ناسكر مثلا شاغي چي دكرن چوا بون ممكن قالوا تو آگاهی سر كنت او كنجي ناسكرن چوا ناسكرن تكلي و چوا دست بكرن بحثاوي بكن يعني ازبري نازي يا خوب بيجم رجعي كمن يجوا بالقصارى من جانا اودي بي يعني التامري وخوت التامري چه bilgisayara men de tamiri yani çöküyor, çöküme şeredi bir şey. Cenedi ve vakti bu tamiri haberdane meci İskandinavya programı vada şey yapçıydı. Ben sıkıntı şeydi. Ben beri esfasım beşiye vakti ku es biştağlım. Bu kida da kaç bir ülke yani müsaade bike. وجبركو او وقت بالجس اوك يعني وكي شيء جرى دبيجن ارشيفك او ارشيف ديكل بله وان آگاهیان بلا جارا پاشی بيجي اس به مسئله خبر دم از پاجی ناخوازم يعني به مسئله اما پایه بود خبر چون من اوانش نوتو 80 حتی نا 23 ساله گلک اف چبونه یعنی روپرتاج چبونه و هفته‌ای چبونه و پرس چبونه و اشتغالات چبونه من او کریه یعنی راست کریه فلان و اسپیر چبونه و توزانی اوجی امرو نزانه کی جارو امرو کنگه روزا پاشی کنگه خودی عمرك دريج وجيانا كاب اتقازم ده دقیقه و جبرا صبر کن از اینک تشتابه بیشم يعني من وقتی که خلاص میشه که تو هیچ ندی خبردان شدی بی يعني راحته از يعني دیگر ناسبونه وان از من حتی نا چی کریه چی نکریه يعني دبي خصوصي ده از او جوره يعني كرتاي بيجم وارشيف من ده شي هنا يعني از وي جوره بيجم اتكارم وانت ارشيف خود نيزي كي سات بار بلكي او ما مستنى ارشيف تا بنيسه ازوانجي تكارم جوره بالشينم بلا اوجد او ده بي يعني بله يعني بيجن شكو او نفيسه وهاي تفيم بترى او شخو هنا از بيجم ما قال شخو ما خوندنا قال لك اجي خوندنا يعني قال لك تشتيك خباطه اي دوري وايته يعني درو دوره كافره يعني شخو هاجي هنا وزانن لجاردنجي او تشتي تحيستكي كو بيجي شكرا ما خرا بيجي وام بيجن ام كاربن يعني مثلا هردو سعيدان جي بيكو يعني وندا ام بيرا ويجي قاسي كاري ترى بمشيني بس انا حتى انطاليا يعني باخذ كلام قبل تابي دبي وداشي يعني دبي بروغرامي وداشي يعني اگر كو صاريم اجي دنجمتي ذهبي محقق تفكيري نسل نوبي يعني وقت كو مساله مرق بكم تفكيري وان بي اسپاسیا خو دیار کم حرمتین خو بو حمیا پیش کم بو بجدارانجی به گودارانجی پیش کم بير الحبس أنطاليا دست بكر يعني بير نابينا هردو سعيدة دبريدا شكرنا شواكرنا شو وسيدا باسكر أنا ورن سربي بري وي يعني مخص يعني ناسينا تبوارا ناسينا تام خويا يجبكم مخص
ezbeni yani nasi namı işte tedna va ve de ev yani eğer kutu ev ki yani nasi namını var işte Kerem. bu yerle Antalya'ya despekir yani mesela despeka tekiliye doktor Şivan u Said Elçil Antalya despekir sal 1968'te hapse Antalya'da girdiğine doktorlu İsparta'ya doktoriydi ki و او ما پیشین ده yani وقتی محکمه ما پیشین ده کن در کتن حضور محکمه آنتالیای دکتر شوانجی بجداری و محکمه بود بوداریا مکر و دبریه داشتی فقط حسن شاور کو قصد کشفه وقتی اشتاتوان شوی عور شوی و میوان دکتر شوان و به بودو نرف تقصیا دکتر شوان آتنه آنتالیا و میوانی ببره خبر دانه و تکیلی دکتر و سعید ارچی جوی روزی پیبه او روزی 27 ماه نها 1968 دریا دیگه سیدا 69 گو نه 68 سال اوله که ماتنه گرفتن بری 69 دهاتنه بردان او دوی داره دست بکر و خدا حزب که یعنی نا اس راسیه که کچه حتی نه بو از یار بیشم او راسی جی بلا بی شادی یامد و او شادی جی از جبو دو تشتا یعنی شادی یا خو او دکم یعنی گرینگ دیگرم یک جی جبو دیرو که بو ملت کرد دیرو که در راسی خو این بی یک جی جبوی خودی چونکی خودش محمد را گوتیه من امت تا جبو شادی شاندیه شادی گرک بویمه اگر امت های حقیقتا شادی بداره نه هم من دست نبود نه حقوقی به اون دانه بود جبرویشی از گرنگی دادمیه یا یکی هر دو سعید الحبس آنتالیا به یعنی تکلیب بردانیم پروژه او بود نابین آن دا پروژه که بود یعنی وکی تکلیبات دادانیم دکتر رو به اوکره یعنی به اکیب اکره در بازی باشور ببین و باشور پروفسیونل تبگینن و او پرورده بکن و دوام پروفسیونل رازی پارتی دموکرات کردستان ترکیه پارتی همه بخورد کرن و ببان انسان کنه ها هنه ببان انسان که بیشه هنه کنه بید و ایش عول هرن به پرورده ببین و بین و اوانه که دکتر سعید آتا اقناع کردن یاد دو شرط وان یا بنگهین درواز کردن باشور بود یعنی اونم دروازی باشور بکن و سی کسب شوران و سی کساجی تبیس هفش پارتیا دموکرات کردستان ترکیه بودن و 10 کساجی دکتر شوان او بکره یعنی تامین بکره اون دزانن یعنی شاید که کلاشو تلویزیونه که فسات یک چند کس شونه چی وقتی شونه جبرویشی از یعنی او مثلا 30 کساجی ناتجی و در باز بود افشار 4 دها 1969 ده 5 کسان قدیا 4 کس اولین دکتر شوانن یک تنجی اندام پارتی دموکرات کردستان او جنابی رونیه اختلاف نابرا سعیدان دمانگا نیسان 1907 ده دست پیکر یعنی حتی پشتی 11 آدار که اتونومی کردستان آتن آسکرن شاید بریه ده چون چند معلوه در ایمان و گورا نوته که اوه دایه سهرو دایه گورا وان نوتاجی یعنی هیچ تا جیبجی نبونه و اتونومی آتیه پشتی اتونومی جی yani ditine kuciye wan mazbute و atine haskirin و dikarin partiya seri hoş ava bitin atine bir seviye ya çara istifa ihtilafan habera Sa'idan demanga Nisan'a evet Nisan'a haftiya da şey ve daviya Nisan'a da ciber ve ihtilafı fakat çe başur yani daviya evet yani daviya Nisan'da az bir açıra zanım evvel gele giringe Mirina Yusuf Azizoğlu yeki eviye yeki Gulane'ye pişti vefat avi du se roja cenaze yuhat Diyarbakır en şuna peşi
Canip Yıldırım o Doktor Naci taksiya Doktor Naci yani bejdariye ve bugün cenazeye bugün Diyarbakır ve لجيك أمساكني بون تخصيه وكشان هاتنا برمن مرحبا دانا من قلت سيدا زبر يانا من نزانيا شي دبيشن يعني براستي فقيج من برسنا جمره نقوت بوازي بشما وباشور وسعيد ارشيدي شما خبر نداره يعني بيشتي تيكريا دكتور شوانو سعيد ارشيد شيبو سعيد ارشيد مثلا نادي فقيه حسين دكن فقيه حسين ويشاري كيبو وظيفه ويجيبو يعني اما بجمله كي جيبوك يعني تماشا ما فاني مازال بن فقيه حسين ويشاري كيبو يجيبو فقيه حسين نوبو بربرسياري هريما سرحدي بو يعني مركز تطوان بو اما سرحدي حتى قرسيجي برپرسیاری و اوی دکاریا یعنی هرمت باشقه بده تعیین کردن و بده شی کردن و فلان دیوان گفت که ویگری نه نبود اندام کمیته مرکزی دبریا کو ام بینا گرفتن دبریه ده ما وکی کومانا کوم مرکز کمیتسی ما قرار دا کو فقه حسین جی داخل مرکزی بکن یعنی کومانا کوم بکن ام کومانا کوم مجره بودن يعني او قرار مجي هبو واماتنا قرتن او جدربه بو او جدربه او جي محكمه دبو هم محكمه دبو هم جي يعني ما تكاريا برسي خو تشتي خو بروبلم خو بيبدار ابات المشكل وتحمي محكمه على جي بجدار بو يعني بخصوص كده او من قلت كتب يعني خبر جيراتي قلتن كنت كاري يعني خبر منابری گرگ باشه برش خوشی پیوشید نابینا سعید ارچی و فقط حمید اشتاط حل کردن يعني باش باش اوا خد باش نا گرگ بجدار بزن ور کو سعید ارچی پشتی تکلیف دکتر شوان ردانی جمرد گوته از شرح شبانا پیدا بکم از بور ناخفتم يعني بمنو درويشو بعمل امسي كسبون اي اشاره كي و اشاره شي محقق شرف الدين ارشي بو از ورا ناخفتم بيدا جرك هركز بزن بيكو سعيد ارشي وساعات اقناع كرن كو حميد اشتخوا و وي بروجي كو دكتور جيرا قوتيا وي بروجي حل اواجي نعيبه كو از بيجن دبي از بيجن يعني ابا تنبي چينابي يعني سقطت مني بعد هم يا بيجن ما مستوى اما ما دخلنا بالدوري بيجن يعني فقي دستوال زبری او رشوزیلان گرک باشستانی کاشر دستوال زبری و تاریخ آویجی گرک باشت دزانی سعید سکرتری وقتی یعنی پشتیوی سعید شو یعنی سال هفتی ها دور دوجی چی بود سعید پشتی شو اوجی پر گوتو بیش کرد پشتی گوتو بیشی گوزه بشمه گلاله او ملا مصطفی رحمتی فیروز کنجبوی او اتونومیه و قوا بزبر مزبه مزاخوجی از خبرش طرف شینم وقتی کم خبرش طرف شان اگه تو بخوازی وره امجاره کدی مذاکره کن پشتی زبری خبر شیان و قاوه دکتر شوان چو و هات که کراشوجی پرسی و که کراشو حواله که کراشوجی پرسی گفتن تشاور کرد گوالا اوی سکرتری و دو حبنده ماجمه خواست ویجی من نداری aynı tiştekü kekraşo dibêjê diberiya ku kekraşo biyanekê ji min re got gel ew Swêdê ji min re got Saîd Erçî xwe jî got min sekreterî û du hebendama jê xwest min got bile partî ji te re bî Doktor Şivan wî jî qebûl nekir ya hefta ezat me mada hefta ya heşta li ser pirs Doktor Şivan cara pêşî 25 Şubat 1907 civîna Diyarbakır. Ser pirsa Doktor Şivan, ser müşkila Doktor Şivan, cara pêşî, Saîd Erçî 1907 de 25 Şubat de Diyarbakır civîne günlere çekmiş. Yani işte o müşkül gerek giran bu çekir. دوی جبینه ده يعني اول من يعني خبردار میگفت يعني حبس انطالیا ده من یبیت کرا زارت کرا شتره میگفت انگار خبات خود دوام بکنه درکسنا فره او که تماس کن
وجوی روزی حتی ناجی ابا جوینا عول جوینا جبوی مشکل دکتر شوانه ام علاقه خواب شوان دکتر شوان نگین ام توقعی اوی نبین ام پیر نکبن رقابتی اوجی مجادله که امجی مجادله کن اوجی بلا پارتی خواه که امجی پارتی خواه کن شرفدین هرچی خبر جمستاد یعنی گوتنا من بری گوت شاکر راست بیشه گوت اوانی چند ساله از نت تکلیو نبومه و جناب بدنی نمجی فقط مادام کی کو اف مسئله هاتیه به سویه و لذا خوشی دکتر شبان و اول دکتر شبان تنه او کرن یعنی تنه تقویه کرن یعنی او حمله وان دکن ام به دکتر شبان را نکردن رقابته و سرکشمه بله نوامده گنگشی فلان بیوان چیله بی یعنی وقتی کوچه بی و براسیجی اگر تشکیلات ازاخ و حمایه دکن و باری ما گره گرام ببی امنکانش بینه و باری درخن او گوتنا شرفدین هرچیه و تابی سعید هرچی اوک مکتوبک هلانی گوت مکتوبی آنه کمیش اکسسواره بشینم دو تشت مجموع نه حوجی از بجوان شتاجی گوت جبوی امی مکتوب بشینن شرفدین هرچی گولا و نشینی چیتر اما گوت امی بشینن و پشتیجی امی تشکیلات افامیزه بکن مکتوب چو و جوابات کو مکتوب بکه بخوینه چیخ کریه و گفت که بله سعید هرچی درویش سادو ایجار اکنج مکتوب از بره بشین نجی بمره بکونت نماسی او مسئله شی بوسا زوری او جی بو سبب چی یعنی بو سبب کو یعنی دیتن کو باید راست او جامعه ناخوازه کو تماسی نه اوله چی بی شاید جوینه داشتی شرفدین هرچی گو یعنی ام گره که گلی گازنه خواه نبینه باشور یعنی ام باشور اونه که تکلیه خواه نبرن تکلیه ما سوریه که اصاده بی که گلی گازنه نابینه ما دکتر شبان نکبه یعنی نکبه بنده بی و اموی مسئله اونه که نوی سوریه تشتک دمرده از بینمه بیراوه مکتوب یک وقت جکیره چی و تشیر کردن نای خواندن مانا یه وقت دزانه ده مکتوب ده چی هیا یعنی چونکی مکتوب شویه demek ki doktor şivancı zane o mektubu ser çi meseleye o işi zane ser çi meseleye o bu yava işi cevap mera evji bile herkes bizandı یا yazdı dergi Mosul'e dergi Mosul'e çiye vakti ku şvat pişti ve civiname 25 Şubat civiname bejmeri am program yaxam nikarin ev bikin zani ne şko nema şko se madem sabır bike yani devet sabır yani de yani programcı gerek tabloya geçecek tamam zanım yani programımız 3 saat bitirir ama derder demişler yani bana ne kutuya ne beji bas yani الجور دورا evet beji belki he başlar be faham kirin da kerem ki جاردن الجور اوقاف شو ام شيروكا خو تمام كن بله لا شو 25 سبات جوینامه شدبی و دابینا 25 سبات 12 آدار کو تدی عسکری جنتهات بنابراین ده چند روزه işte امروز 12 5 سریه و 7 روز دوان روزه ده هم مکتوب چه بو هم جواز مرات هم عسکری جنتا چه بو و دست بگرفتن فلان کردن و نخوشی چه بو و سرویشی سایده چی دروازیه بو دروازی سوری بو جوی درواز بو چونه بردر مصری وقتی چونه بردر درگه مصری وان احمد حسو و خانم اوی و محمد بگی و سعید بی پاشپورتن فقط احمد حسو و خانم اوی پاشپورتن استخبید که احمد لی اقنا کردی گوتیه می به پاسپورت چی تا درواز بکن چونکی دوست احمد لیوی داره yani berpirsyarê serekeyê başûr ê istihbaratê bû. Navê wî Şihab bû. Çünkü Ahmed hat ji berel evê got berpirsiyar bû goşva got xanima min mala wî ma ez jî got lêvê wan yani li mekteba siyasî wan em wan. Pazda roja mabû lêvê mabû li mekteba siyasî. İnca
وقتی سعید شوی برداری و نکار بوده بزوری سعید ویگاوی بری خدای اوی بری خدای زاخو چما بری خدای زاخو خواستی که هر زاخو زاخو در باز بیانی زاخو در باز بی زاخو دی گوتله امتحان شیگن و خبر دکتر شوان شاندن گوتنه و سعید هرچی دبره وره ببه و اونجا زانین کو لسروی جبین کرنه و لسروی او کرنه یعنی گوتنه میبین میوان بکنه و می فلان کن میوان کن از بیشی دریش ناکن جبه کو نه حوجی دریش کرنه تشتا کو دکتر شوان به دوی خوش مره گوت یعنی به دوی خوش مره گوت جمره گوت یعنی از من خواست مدیتنا تا سبب کو مدیتنا تا خواست نه و کو اس یعنی ببیشم آوانی اس حقلیم و مسئله و فلان بیوانه اتخوازم تو این کتاب زامبی سروی من خواست است ببینم شوی از زانم کو من تشتکی غلط کریه و از نهاب وی غلط خوشی حسیامه و از زانم کو غلطه لبر حمی حوالی خود بود او حوالی جوان حوالا هیجی ایسا غنه دنگی مساعده کرد زانی گو سعید الچی احمد حسوشان ده بیروتی به شرفخان را دیتین کرد روزا کو سعید الچیات بر دریه موصله او روز شرفخان جزیا شرفخان جی طیاره آت بغدای پیامو و جوی درجی تخصیه آت حاجی عمرانی آت نافردان غایا ویا و کو شرفخان بینه و ارنبا سروک و لی اقناب کن که مجبر راکن جبر ویشی وقتی که گوتن ورن لی ببن یعنی دنو بینا موزا خود پروتوکولی که بو وقتی که یک شترکی باتا زاخو حتی خبر ندانمه وی نتشانه نجیه دیدی جبر ویجی وقتی خبر دانمه چون ملی آنی من کارولی اقنا بکن وقتی که ملی اقنا نکر سکرتری پارتی من شکوشی جیگری منه امر دو دکارن قرار کشتنی بدن آنت پارانتیز قصور فنکره باب مجیل پای سعید ارچی باتا منوی کشته اوشی عذر خواجبه خواست چونکه شبک دبریه ده قرار دارو بوتو اول کنه موصله بزورن امیرن با سعید امت ابن با سعید اجیت بچورم وزیه بچورم ناجی نر بربوان به مسئله جی مخصوصیت نکرا وزی وقتی ناوا بجمارتا شو و همین ناوی من جمارتا شو ناوی سکرتر و سرکاتی جمارتم ناوی وانی فخیر مایی ناین جمارتا از بیشی بیشم گرگ باشت داره چون من حاجی عمران پشتی دست بکر یعنی از بوار یعنی به دکتر چون حاجی عمرانی حاجی عمران جی از سورو 53 روزا اوده کتل باید روزان یعنی 53 روز وقتی که از سورو باید بنجی گلک تشت یعنی تشتكي اشوال بيجن او قرار كواتي استاندن وكود بيجن ما امضاء فكرين او امضاء يعني دكتور شوان فلان صورو خوش مرغو قلت ما وي قراري او رجع اول وقت هذا الشفره بو ما وي قراري اسكان وما القرار تلقى نفسان ولويدا يجي كيف شكو استوقعي شينا وما عشنا بين الشكو ودكتور ده دربازبو قلت ما وي قرار استان او قرار شوال ويدا ياتبو تزاني حميل باها بود يعني حميل او هوالي فرق تبل باها ودوبون ودرویش سعدو شما کنوت اویجی دنفسین راست نفسانیه سورو 8 نه سال 1971 ازنا من شکک ادریس گرد و من خاطرش سورو خواست سورو سه تنبیه علم کرد هر سه تنبیه ویش من آنیجی یعنی بود فلان بود باشه سرچاره یعنی من پشتا ندا سورو نه تبتشتی من گوتن حتی نها تبنی هنه دیده چونکه از ایده یازیش بره بشینم و اکتری وجیبه تبنی وان هنه یعنی او دلیلی ویچنه دبریه ده مثلا 23 سال بریم وان تشتا گوتیه یعنی نوگاش برخواه بیشه او تبنی یک ماده یکی ده یعنی یک یعنی تبنی یکی
او خاله کل جوری هنه 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 11 و 14 و 15 و 16 او خال حمی دکودره دنه او خال حمی دنه دوان اورا خدانه که جنابی وان جوره بشیم و اسکارن جوره وان بشینن جنوت و 8 حتی نها به جمالی الباسره به ملا حمدیره efendim yekta Uzunoğlu'yla o kesedire o röportajı komi çekirine evan röportajı az ecvara şeyinin çünkü bir 3 salide işte anaki Hamid Beriye de cihatına gotun uzun uzadıya yani duru diriş bu halasisiye mezeke belgenotun evi rojane gen soru yani belgenot evi de ev halasisiye kubori belgenot evi de ev aynı tiştibeji bu hala hafta Rusya ve Seyda Raşozi'yle dikkat teyitlik yani Rusya yani ev de karab çeki detay be kari bu derbas ki wan ava çünkü yani mesela سر بابا كم بدنا يفهم كريجي يعني بيش نجمرة ايه باش باورتكم işte Mugot Hamid Üvederi'den. Beli. Bir de şey inek belge hene. Beli. Belge hene. Miş evre kek sorun rejişyandı bu. Az evancı jwara bir şeyine. O belgeci inek tişta derdixine rast. باش belge Said ayda olmuşa ku tişte gotiye u minji itiraz kiriye u ser itiraz minji yekta Uzunoğlu gotiye Şakir abi tişte kutudu beji anha vakti Amer Çetin u Necmettin büyük hayatına bağmen Çekoslovakya'ya ve avul şpa evi hat avul Amer Çetin hat bu tişte kutudu beji Amer Çetinci aynı tişte gota. Hiç fark değil. Gotuna tede yavide fark değil. Bu tişte işte mesela bu aynı filan bevan yeki İran'ı gohat evan. Bu tişte gohat evan bu ev Mamosta bale. Ev mesele zıvri ev meseleci hatta İro zıvriye nailin yani ev meseleci berku khirabu idi nail avakirin. Bale. Derya vega Raşoz ilan tişte go madem ku em haberdin de em rasiyat tişta haber bedin. Herkes ile pay rastiye ya. Bu mesele ne ve ku illa du kes vakti çona illa gerek emwan sahibikin bilnudin. Yani em bizamin mesele çiye, çire o çiye. Bu mesele çiye gerek her bizam bir boyu ku dili wanda vesvese tişte nemini em tişte korser rastiye avar kin çetire. از حرمت خود پیشکشی و حمیادی کم و از نافه به گوداریا و بکم و خبر بدن همشی از خبر دم و ندنجی مالا و آوا امی بدن پیچه کی نخواه ده بله امی بدن لازم حتی داویه bilgisayar همشی ناتمره اگر ناتمره تمراندن میگوتیه یعنی çökme inşallah Raşo Zilanji tamrandın belki kabul ki hürmeti hatta daviye eمی جاردن بپرسن خوازن حتی داویه جمره yani ne kuadradım ama az baveriyamı bir bilgisayar ettin ne 11 sal ya gele gide eşan diye öyle. Bele. Spas an hamamosta ki bina xave de dixwazim vegerim ser mamosta Reşo Zilan mamosta men dixwast ha gav em kar bin biçin piçeki mamosta Şakir bava ki din serê xwe de strüktürek çekir ani heta vê derê kan binêrin hinek warada e feda jmara hebe hinek warada ka em gava bigijin wan gavê dinê em wan mesela şîrovekin lê ama ana em werin ser cenabê te bu te jî dixwazim yani Said Elçî û Said Qirmizî Toprak te kengî nas kir bi çawa nas kir wê çaxê we çi dikir û pê re jî yani tu karî van tiştê dinê jî heta bê jî bikê masî yani em pêra werin mesela Antalya'yı û madem ku mamosta Şakir dest pê kir yani Said Qirmizî Toprak û Said Elçî bi çawayî cara dudiya yani cara pêşî bu yere çil û nihaye ev du nas kirine bi çawayî ev du nas kirin li ser çil hev kirin
دوێ دەرێدا ئەم بێژن ڕۆڵاوە چ بوو هون چخوا بەشدار بوون دوان چەرچەوادا تا گۆر ئەوە خۆ تێ چاوابێژی کەرم کە توژی دەست پێ بکە سەروان ئەساسا بله سپاس که کیمراد حیران ناسینا منا رحمتی سعید الچی جرا پیشین لسیورگی بو دی میتینگا سیورگی دا سالا 67 بریویا من بس بناو ناست کر روبرو من وچغه امناسی یادو دوا گاواکو هاتبو انقره بو ifade که من بری گوتو بو کو از باور دکم 69 می گوتو بو باشه از گلک فکری مجبر کو که شاکر جی مجارک جرا بسکر گوت کو شاشیاته دوی سالا 68 به که زنار جی و چاقه آگاهداری که وها دامن از باور دکم سالا 68 بو در دوران مها نیسان تشتکوسا بالرفقات جندرمكي هاتبو أنقرة سعيد الجي قصة نور بله هاتبو أنقرة وجامعة زاني بو ما بيستبو أم چون يعني قرتي بو حفسي بو قرتي بو شو از باور دكم ويش هغيد لسرگوني بو بله لأز سدي سد نبشتراسم احتمالك پر مزنه كو سرگوني دا بو بله كلام كثر من دوام كده بله وجا ام چون دادگاه او گهداری کر پشتی کو رونشتاندنا دادگاه خلاص بو از چون جم مگو که مگو از دخوازم به طرف چکی بپیویم گرو امکان هیا جندرمه نشان دا گو تماشا بکه اول بامن از هر چتیم دستی دا اگر او ایزن نده از شاو بکم مگو باشه امه بشکل که بیراجی بپیون خودی بکه او ایزن بده بکه از بوم او که علی بو رحمتی علی بیکل بله مشکه که علی را مگوت حال مسئله وها گو باشه ورم جندرمه را بپیون ام چون جندرمه را مگوت اف ناسمه دوستمه مالباته و وقتك دور درجة ما هفدو ناديتيا النهاج خب تقريبا بشتي نيفرويا هنا بكدا هرن إيشا بلا أنقري بمينن ببن ميواني ما وتجي بشكل دستوري بدك أم في ناصر خب بشكل ببين بهفرة صحباتي بكن وساكني بالتركي جو كاكو جو هما وي هلدن ببن كدا ببن جبالكو أسقط بواناكم أو برافاجي از وی بردم جه او نارا بله ما گو ملاتا بابا ما جرا اوتيلك ديت هم جوی جندرمه هم جکه سعید را و پاشه کرتو کرمانجی از وی تنه امچونه gençlik parki Ankara ل گوشه کی رونشتن گوشه کی تنها گمرو دکار دستی چپی راسته هم بر خوب ببینه جبر کل وادر گلک جرا polisin sivil jidigaryan نگو باشترا کم خوب فارزم از وی املو در رونشتن من دور درش خبر دارم اف مثلا چوینه که سعید زانی بو چوینا ما یا بو باشور که سعید بکرتی و هاگو گوت کو شوان و من مل او که گرتی خانه انتالیا قصه کریه و هلبت بیشتی و قصه کرنه چی بیا چی نبیا از به هورگلی به دتای زیده نزانم ما هموتش تسلیمی فقی حسین کریه فقی حسین سامچ ما او کریه برپرسیار او به دکتر را داده دستینه میشگو باشه و چاقه جیجی پرسی بو مگوتو بکو اره دانستاندنا و به باشور هیا نینه یعنی مروفین و وکو دی بیجن دکارن ما برحاتی درباس بکن فلان بیان گو واتشتا فقی باشتر دزانه از نکار مرک بکن فقی چی گوت او ام اشتاوی تشتینه والحاصل ما قالك ناسا
قالك تشتدي جيكر وأم جهة وقتيان أو فقريت شو أوتيلي وأزوكا كعليجي أم دركتن ناسينا منا دودوا ياخد هفدي ترما يا دودوا أفبو بري كنت درباسي قالوا ناخذ اللي فيدري يعني هون خويا تو علي باي كولي يعني هو وظيفيك وهبو رولك وهبو ريخستنك وهبو بحساوي جاتو دخوازي از بلكي ها كاتي باش بر باش من بابتا دكتور دا بوغوتا از باب مشترك از دول بس بكم هفدو ديتنا ما اساسيا وچاغه تقريبا دسبيكا مها بنجا سالا هفته بيشتي امضا كنا يازده اداره که سعید هاتبو باشور و ابچا رحمتی مولا مصطفى پیروز بکره او جارا سیابو جارا داوی بو یا دکتر شوان داویا 67 دسبکا 68 و چقا من که دکتر لانقره ناسکر بریا که زیا آجر او جمرا گوت کو فلان کس لورا دخوازی ببینه او دخوازه هندک خورتا ببینه فلان بیان مگو سر چوازه گله که خوش بین من برای ندیت بو بس نویسار نوی مخوانده بو مدزانی بو کم رو وکی چپه مدزانی بو کم ده بویره چلونه هنده دکرتی خانه دا نابراوی او ام بیجن زیا شرفان و حواله نوی نخوش بیه نظام چی بیه چی نبیه مثلا قالك مثلا دهاتا كرنا يك جوان مثلا قالك دلتزينة أو جي مثلا كشتنا لومومبا بو باتريس لومومبا روجا كو باتريس لومومبا هاتيا قتل كرنا دبجنكو فان قرتي خانه دا شاهي كرنا باشا شاهي كرنا كان واكو كومونيستك دنيا كيم بو بيرانجي من أبج هندك كسدنجي برسي هندك أقو تشتنهبون نا وقت دبيجي هناك أجبوت كنت تشتي وساتنا بو فلانا بيبان والحاصل تشتكبو نكو تنبو مگو باشا که زیاد خواستم ببینم دکتر هاتبو آنقره مالا همشریه که خوی درس میدادم از باور دکم نباشه که زناوی جامعی ببیجم مروفه که گلکی محترمه دو وقت خدا حاکم عسکری بو پاشه استفا کر و دست با اوکاتی کر فلانو بیوان پاشه بو اندامی کمتا مرکزی پارتیا دکتر شوانجی مثلا كشفت اقواس داي او دنفي ساده او ناف درت كذا يعني مقازي باورتكم ناف كاري بدي يعني سالتوك حسين سالتوك بله شوف يعني او اذا ورتفع عمكن يعني بله كرمك من وقتك دور درج ناف في جاميري نبوت يعني براستيج بله ظلم ما انا هذا نفي سيدني ده نافي درباست بله ما بعسكر بله ظلم من الدكتور ما هفدو ديت دكتور قلتكم من بتراخو معلومات لسرتاج فلان كسي ورقرتي نظام چي فلان بيبان خوياتو كردك ولات باريزي نظام چي فلان بيبان چي دكي چناكي والحاصل قلتكم بروجه كما وها هيا ام دخوازن كومكي سي چل پنجي كسي كوم بكن و درباسي كردستان عراق ببن لوه داره خو فری شرط و مرجن شر بکن جیانا شر بکن و خو فری تشتن عسکری بکن تجربه خو پیشتا ببن باشه هدی دست بکن هیمه پارتیه که نو پارتیه که مشترک داینن اف گروپ و کسیم به آلی که لکردستان لترکی هنه دناف خدا بجوینه فکرم من بره جپیتیه که بچه اکسترم بود لینها از نو سامن دنام مدا آقا و بگو شیخ هنکو مروین ولات پارزند و مروان نویج دروای و اکی پارتیه اما واجه تیخن ناف تفگره والحاصل دور درجه
افکر گو اگر تو بخو تشتکو ها قایلی از دخوازم تو جی بمرابی مجرم گو که از نکارم اشترا تشتکی بیجم جبر کو از منصوب گروپه که ایلگالم گو چه گروپه که ما ایلگال ها ناوی چیه مگو ناوی کاکه گو من نبیستیه گو مزیده بلاوج نکریه لی هندک چلاکین مبونه لی Ankara, İstanbul'u der doğru. Çiye ne çiye hum kinin ne çinin falan bir mugoke ki tu khud zani yani merov ne kare navên hevalên xwe aşkere bike lê di nav me de dibe ku yek tu kesibek tu şexsî jî nas bikî kîne bi îsrar ekir migo ez nikarim bibêjim migo tiştekî wiha bi tenê ez dikarim ji hevalên xwe bi hevalên xwe bişêvirim ji wan destûrê bistînim û paşê eger ew qayîl bin ez bêjim belê ez jî têm ez jî hazirim beşdar bim di vî karî de. Ew kak yani Komela Azadiya Kurdistanê. Belê Koma Azadiya aynı wiha bû Koma Azadiya Kurdistan. Baş, belê. Belê çay baş tawan çıkmıştı wisa jî ne dizanî bû û diviya bibe Koma Azadiya Kurdistanê lê navê bi Kurdî kak bû. Berê teqrîben sal nûvek tiştek saat bû danîne. Sekirî fikrî got baş e tu kînga bersivan bidî got hetanî kînga tu li virî got hetanî hefteyek tiştek wisa ez ê li va diribim got baş e ez ê heta ji min bê wextekî kurta bersiva te bidim. Ez hatim min hevalê xwe agadar kirin me civînek çekir me dûr û dirêj mûnaxişe kir. Yek du hevalên me hebûn îtiraz dikirin digotin doktor mirovekî rijît e mirovekî ekstrem e mirovekî sekter e mirovekî wisa cepê tûj e nizam çê filan e bêvan e vêca tiştek wî ji min ra gotibû ji ber ku min dizanîbû min got kekê li ser te yani li derve gelek tiştê negotin got wek çi min got mesela navbera te û ew biraderên me yê çil û niha dervayê wan gelek kesan nexweş e weşerê hev kiriye di çapemeniya Tirkiyê de filan û bêvan got birayê re şu eştera bibêjim ez son dixwim min dev ji hemû tiştî berda ez dizanim min xeletiyek mezin kiriye min xwazî wisa nekira ez gelek poşman bûme û gava ku min Saîd dîtiye min jê ra ji min gotiye min gotiyek ew tiştê me yê kevin ew tiştê qewimî min xetek kişandiye ser ez ji bîr dikim ez ê her tim ji bîr bikim got ez vê sozê dikarim bidim vêca min ev ji hevalê xwe ra got hevalekî me bi taybetî gelekî ew ku got bi Xwedê pişta min siste ji vî alî ve ez zêde baweriya xwe pê nayînim welhasil paşê hemû bi hev re biryar dan ku baş e em ê jî beşdar bibin di vê alternatîfê de yani alternatîfa danîna partiyeke yekgirtî nû welatparêz ne partiyeke çeper rijît û mesela Kurdî di mesela xilasbûna çîna karkerin de bibîne û filan bêvan tiştê wiha ez hatim min jê ra min got kekê yani biryara ev jî hat dayên mamoste ku yani hinek ji we derba mesela başûr jî ez ê wiya bibêjim hevalê me jî qebûl kirin îja di wê civînê de jî hevalê me çeko ew jî got eger tu herî ez ê jî bêm ez jî dixwazim bi te re bêm biraderê me qebûl kirin gotin baş e vêca min got hevalekî din jî heye ku ew jî dixwaze ji aliyê me ve em du kes got serçave ez ê gelekî xweş bim got kî ye ew kes min jê re behs kirim got hevalekî me yê gelekî baş e welatparêzekî gelekî baş e xelkê xulpê ye xwendekar e di fakûlteya kîmyayê de û filan bêvan got ez dixwazim wî bibînim em hevdû nas bikin got baş e ez ê hildim bînim em ê bi hev re rûnin paşê min çeko anî pêda naskirinê rûniştin xeber dan mûnaxişe kirin vî alî
geleki kefayat ji çekora ku başa gelek kef xweş bûn niha ku hûn herdûk jî soz hûne bi me re ku belê ku baş piştî ya meselên dî hata welê êdî mesela çûyînê de hata evkine plan kirine mesela çûyînê de problemek derketibû Fekir Hüseyin bersiveke olsa bilez ne da bu doktor. Yani mesela çûyînê hel nebû filana bivan. Careke doktor ji min pirsî ku erê tu derva kesekî nas nakî ku danostandinayî bi şoreşa Kurdistana Iraqê re hebe. Mesela hindek hevalê te tune ne ku Kamranbek nas bike nizam çi bu hene ez dikarim jê bir me pirsînê ka ew çi dibêje gelo ew dikare referansekî bide yanma Kamuran Bedirxan yani. Belê li Parîsê bûye bi çavê got gelekî baş dibe tu ji wê jî bipirsî vêja tesadüf wa çaxa kekendar jî li Tirkiye bû ez wî ji salên destpêka 66 nas dikim navbera me gelek xweş bû û di nêskayî da ye vegeriya Parîsê min ew dît û min jê re mesele vekir pêşî wî qenaeta xwe got ku ez dibêjim ne tiştekî baş e hûn herin lê projem bi awakî fireh jê re negot yani her mesele wa em grupek dixwazin derbas bin her Kurdistana Iraqê li wê derê bicî ji bo wextekî dûr û dirêj xebata ew kê xebata siyasî askerî bibînin têda bibin xwedî tecrübe û filan biban got gelo Kamranbekê bikar be referansekê bide got ez nikarim tiştek bêjim ez ê jê bipirsim me li hev kir ku gava ku ew tê Parîsê Kamranbek dibîne û bi kartpostalekê bersivekî ji min re bişîne bi awakî şîfre eger wiha bibêje yani qebûl dike wiha bibêje qebûl nake piştî teqrîben 10 roj 12 roja bersivek jê hat bersiva Kamranbek negatîv bûye min ev ji doktora min got bîna doktor piçekî teng bû lê piştî wextekî Kurd Fekir Hüseyin gotibû ku temam me her tişt ayar kiriye hûn dikarin herin doktor digot ku destpêkê da 45 kes başê daxiste 25 kes tiştek wisa gelek navên din hebûn ji wan çend nav ji min re ji bo naxwazim behsa wan nava bikim lê wexta çûyînê min dît ku em tenê 4 kesin ezim kak doktora Çekoya Soroya ji partiya Kekê Saîd wan Mela Nûriyê bihata ku navê Ronî bû Ronî nehatibû bêje şîfra ku beyê bi xwe re bibira li bawî bû kek doktor got em nikarin bisekin ji ber ku em hingê li aliyê Tetwanê Batmanê bûn li va dera tarîke baştir e ku em bidin rê herin em ê herin li wê derê ji we re bibêjin hal mesele wiha wa hevalê me nehat lê eger hûn dixwazin em dikarin min bendê bisekinin ew ê sedî sed bê parole li cem wî ye me da rê em hatin derbas bûn tarîxa derbasî başûrbûna me tiştê tê bîra min 4 meha dihane 4 meha dihayîn 4 meha diha û em ji aliyê gundikê ji wa dera derbas bûn 1969 belê em derbas bûn cara pêşîn hatin gundekî fileha bi nav û denge Sinatê û ji Sinatê em çûn miqerê Osman Qazî wan nêzîkî wê derê bû em çûn şîfre li cem me tune bû vêca me ji we re me got hal mesele wiha wa Camer got Osman Qazî berpirsê Zaxoyê Partiya Kurdistana Iraqê belê got ku xeberam ji hindek tişta heye lê malûm e heta şîfre tune ben ez nikarim bi we re bipeyivim baş e me got em ê bisekinin
پشتی چند روزکی دنگ در نکت مدار ام چون دوی نابری دم رحمت عیسی سوار دید او رسمی که و نشان دا و چاقه ما کشان دید الرسم انا خویات کمان مستت بدیری در دورا 8 ماه دهانه سال 60 ام بو میوانی ما به هفرا فراوین جوخار و چه مقروی دششی بو ببره شیرانشی بو دو شیرانشا مسلمانا شیرانشا فلها دور گلکی ناسا به هنارین خو و پاش ام چون با مام اسد دوینا بریدا رونی هات او پارونا دابو اکربو اساد امام مستا اساد خوشوی برپرسه yani هری بلند جبهات دهوک شورشی لشکریه دورا دینم بو لشکریه که بیش اوردیا یکی معرف کاره بیش نه به معنی ایسه سوا دم ایسه سوا برپرسه عسکری بو بله بله گلکی گرین مجبور کس ببیشن مدوه نابره دا برپرسیار پارتی جدید رحمتی نعمان عیسی سیاسی بله سیاسی بو بو میوانه ویجی و او اجماع پرسی چنن کینن چما چی شهل وادرا و چما خواندنا خو برده هاتی دکتر چما داویج زاروزش خو برده تو هاتی ودرین نظام چی فلان بیان هم قاچاغن و مروف کشتنه و تشتی نباش کرنه تشمشته وسا ما چندی جراغوت هرت موسا دودلی بو اکو پشتی که او پارولهات دی بچکی زرالتر بو مجی جه پرسی مگو لترکی دانستاندنا و کراه پارتی الچی راه نینه گو نزانم پارتی مارتی نزانم هل ترکیه نینه فلان هیچ آگاه هم جوت نینه و حاصل باشه ام لخصن هاتن مباري خدا ناپردانه مرکزا پارتیه سر ریا همیلتونا بناو دنگ گلکی نزدیکی حدود ایرانه که برا رواندوز و حجمرانه لوه داره بیشتر چند روزه که ما رحمتی ملا مصطفی جدید مخابم زیده ندکاری بو ام بپیون هفدیتنا که کرد بشوله ساعتك تشتكو سا والحاصل بیشتر وقتا که دکتر شهرات فایق سواش دکتر شوان بریجی به فایق سواش را سکر بون کوبارا نظام چیه فلان بیوان لیوه چاوه نهات بون ویجا بیشتی کو فهم کریم بو که لترکیه نکاره دکتوریه جیبه که برگر اخدا بو که وره دخست هات و جمع هات خواستنه که ام خوازن چی بکن هرم که داره سورو دان با مقدم عزیز آکری هرما سفینه چای سفینه از مام لچومانه رادیو دنگ کردستانه وکو تکنیکر مرور کار کرد و دکتر چکو و رونی او چون قمری مقره لشکر یک وقتی که دور درش دانستاندنامه نبود یعنی یک دو نامه هاتن چون وقتی منو دکتر شرما گلک جراح هفدو دید دانستاندنا به قمری را زحمت بود یعنی تا نامه دنویسند حتی که بچو و پاش برسمک مهاتا فلان بگم
باشه ما مستقرین که بینا خوادی او بکن جاردن بگرن او بکن از بری و سر مثلا زنارجی نتشتا بپرسم يعني سر مثلا هاتني چل هف كرين دكتور شبان وسعيد الشي الجول لي كوليني يعني او كارتش بيجه بريكو ام دوام بكن يعني او وان وراء اگر تشتكي ما به اگر دستورات هبه اره از ببیجم لاپاشه که زناجل سر بفیمه تشتكو دكتور و رحمتي سعيد لهف كربون ابو بارتيه كنو بهاتا دانينه بارتيه كمشترك بارتيه که به هر چشت خوان نو ولات پاریز و ذکری به جبو همو رافن ولات پاریز این کردن باکر و جا دناوان دا ام بجن چه رخستن کسیم برخستن یعنی کسیم برخستن واکو رخستن جبلی پارتیه ام هبون کاک هبون کاک لأنقره لإستانبول'e لعلی جزی شرناخه و لعلی ارزرمه اندامه نوی هبون لأنقره تشتن گلک مهم کربون نخواستم تکب نوان تشتن تش بين زانين فقط باشه اساس جبو تماشا مواني ما لا وجي مثلا ندريج بجي یک جوان مثلا بلافکرنا بلاوک هودری میدان لدجی نویسارا نهال آتسز یاکو دبو کردنو بجح من هرن شخورا لأفریقا نظام لکو فلان بیوان اردکی ببینن که 19 کاملین خواندکارین زانینگه و خواندگه بلند امضا کربون و اوا تاریخ کردان دان ترکیه جارا یکمین بو هفقاس رخصتنان دکاری بو به هفرا بلاوکه کی درخینه اوی بلاوکه گله کی دنگ آنی شو مجلس ترکاجی د مجلس د جهات خواندنه لسر گفتگو هاتا کرنه یا دو مثلا دانینا ددکو بو دوان سالان دا ددکو هات دانینه ببره لأنقره fikir kulüpleri federasyonu hebu. Ev rexistineke tipe bu. Horten genç yen tabbeti zaningehe endamen ve kulübe bun. Sosyalist bun. Veca hedi ev kesen Ali Giren Doğu Perinçek o nizam Mehri Belli o nizam çı falan bevan ketin nave o başı بکرتی دیو گنچه اکر کلیپ خسته دسته خو و چند حواله می کرد هبون کو تدا اندام بون اکتیو بون اوانا جهاتن دور خستنه یک جوان ممتاز کوتان بون یک جوان زرکو شاهین بون یک جوان اوران کوتان بود işte bu pişti ku ev havalen ha kulübe dur ketin فكرك وها پیدا بو کو رخصتنه که چه بکن جبو خواندکارن کردستانه و جا لور شکامه هبو مدگوت کو اف حوالین می کو کلیب وقتیان معلومه تیپچی بون یعنی پارتیا işçi partisi bun و اوان صاددید کو تنی ریا کجبو خلاص بونم ملت کرد اوج ریا شره چینی بون اگر چینا کارکرین ترکیه ارکیتیقن دست خود ترکیه و سوسیالیزم و هر چیزی حل بکن مثلا کرداجی کردستانجی فلانجی بیوانجی لئما بخو باوریا ما بویت چی تونه بون ام دست بکی دار لدج بون کو خورتن می کرد بنا خاپاندن تکفن چنبرک و ها ام دج درد کتن هرتم باشه جوینک چبوله اکادمیه تجاری ل beş evler هوی چاقه دور پشتی مناقشین دور و درش او برادرین کو کلیب هاتی بون دور خستن اوان حضورا بشتارین جوینه دا کو نونرین گلک کوملین خواندکارین کرد هبون دوی جوینه دا سوزدان کو تشتکو هاتونه
رخصتنك وهاي برخصتنك بعلي ونقر داي تو حزبك سياسي بارتيك سياسي يا تركيا وفلان وبفلان بيشتو كم يخنابون وما قو باشا بيشت بدن بيت تفقره وابو سببكو دادكو بدانينه ونجي دزانم كو دادكو جرا بيشين انقره هاتا دانينه يعني اگر ما بيش ندا احتمالا که پر مزن دادكو چه ندبو دادكو هات دانينه تشتنگله كي باشي كرن و تفقره رخصتني ادي كتناف خاندكارين ما خورتن ما افتشتن هابو كو بجن رولا که گله کی گرینگیا کاکد و مسئله ده هابو باش بله ماموستا تشتکی بینا خواه ده برا ماموستا زنار چند گوتنا بیجه اگر هبن بشتم جارده بگرن بله که زنار تشتي حتى انا اقول داريك اللي برتجي تكلين سعيد الشي وسعيد قرمزي توبراغ يعني او كردو كوزلارا بريد سبيكر بو مقاسي ام زانن ويش دولي دري نابنا هر دي نپر خوش بو يعني سي قطروي بيجي بيشتري ايجا مثلا انطاليا و تشتي كوان سر الهفكر تشتي نهات بقوتن تبخازي زيده بكي بتايبتي بخازي بالي بكي شي سر كرم كا چه تخازي قال لك سباس نهاج هيك قال لك كيف خوشم بدي ما مستمر يك از جاليه زمان ما مستمر من رشوه زيران ويك شيء جاليه سياسي ما مستمر من كي شاكر لو ما جي از بيتر دخوازم وان قداري بكم ليش بو قال كاريا وان بكم از دخوازم بيتشك كي ستركتوري بقارم اگر بدستور وان به قناعتا من يعني قوري لي كولينا مجي فيه واري دقانشي دسيم هاتي سي قناغي في مساله هنا یک قناغا یکم اگ با انطالیا دست بکر 27 ایلون 1968 اف قناغ حتی 27 حزیرانه هفته دکتر شوانی پارتیا خوددانی حتی وی چای دوام دکه قناغا دا اد 27 حزیرانه اگ پیشتی پارتی ها دانین دکتر شوان وها حتى دسبيكا حزيرانا 1907 كشتنا سعيد الشي ومحمد بقي قناغا سياجي حزيرانا حفتي حتى 26 مها 11 حفتي ويكي از بخوازم دوی در سترکتوره که دور چکه دور اگر از وگر مسئله چلونها ده مسئله چلونها ده اوه باش بگم زانه بن بحث کر یعنی دو گروپ ها بود ناف کرداده گروبا چپ و گروبا راست اگر هم چی بگم که سعید الچی گروبا راسته سعید قرمزی توپراق گروبا چفتی حسبانده نابوی دیگه و سترکی وانجیل هفدو ناکه وک نمونه از دخوازم نمونه که بدم جبیر آنینه جانی پیلدرم بالکش یعنی بو روش بزانین دوی دره ده دوی هم محکمه درکتن سعيد الشي برسي قلت زيا شرفان وغنى ناس تك سعيد الشي محكمة برسي سعيد الشي برسي دبيت زيا شرفان وغنى ناس تك دبي از ناس تك اوقات از دهرم يازي خاناوي آلي كاريام دك جارنا دبي وان وصلان هذا دبي جا شرف خان ورد برسي دبيت سعيد الشي ناس تك دبي ولا زيادة ناس ناكم جار جانا هاتين يازي خانا من جانا علي كاريا وكريه تابي دبي وقتان فقريان قوشي دبي جا دبي سعيد قرمزة توبراغ يعني ام دورا حتى دبي الدنيا صار وام دورا صوبيا جفيابون دبي قوت يا هنتو انسانه كي يعني قوتني نلري جيتن تبي شخصية تشما ورد كي ميرد تدبي از ویناس کم او تناس نا که تچما دو انسانی وانی ور حاصل از خوازم چه بینم یعنی اورتاوان نوانی پر گرمه یعنی او که لی پشتی وی خویای دو وقتا پشتی رحمتیه پشتی 2049 جی تکلیر سعید الچی و سعید قرمزی توپراق دوام کریه جبو گم چه زانن بو وی وسیله جارک دو جارا از بسرتاج بوجاغ پیویم گو وقتا باویم هات شهید کرن گو روزه که رحمتی سعید الچی و دکتر شوانجی بخور آنی هات جبو تعزیه او آنی بو یعنی پشتی حدیثی تابی گو حتی هکشیان از مالا خالیم بو جبو اول کاریه گو بهفدر هاتن
يعني تيوي معناه تبابي هاويجي تكليه وان هبويه لي تكليه اساسي وك ما مستجي قلت يعني ده حفصه انطاليا دس بكريه وقاصدي اي اورتاوانجي فقه حسين وك كيرا شوجي تشكري قاصد نهو قاصده هروها نونري سعيد الشيجي دفي مسألة ده والوي دري لتشلو كيرا شوجي باسكر لسر بارتيك نو فرا هبش وقوتن دجيدا بالراديكال يعني بيش الروجي بكانبن شركي تشكداري جي آماده بكن لسر ويا الله هفدو كرنن دور بيشتي ويجي كيرا شو باسكر تكليب كيرا شورتي دانين وكادراكي تاليه واد دبت دبي كاك جي بشتاري في بروجي يعني از بخود باید بیم پروژه باشوره کردستانه يعني از واني بوك بفهم كرن از بیم يعني دي پروژه باشوره کردستانه یک که سعید الچی هي دو دكتور شوان هي سسي كاك هي يعني الهفهاتنك واني فره نه واني الهفهاتنك چيكه كي شاكر جي باسكر وقتا او تكليداتينن بهتر بتوصيه دكتور شوان دبي از ناخوازم تدي بهتر مثلا بيد شفره كرن وجبو عالي امنيتي حتى ممكن براد نامد بمينه لو ماجي دوي دريد سعيد الشي حوالي خوي اي بربرسيار اقدر ناكش بمسألة حفصيده يعني دبي نقطه جي بيدانين نهو جارك تني سعيد الشي وسعيد قرمز توبراغ هفدو ديتنن هرقم قال لك جاري وقتا محكمه تشيبونن او دروشما تشيبونن جارا عولي فانا قش بيزانن حتى كي شاكر وياج بالدتاي دبي هاتنن او معانا كريه او سلاف روان كريه هف صحبت كرنا بهدره لي جاري دنجي هفدو ديتنن وياج بيتر دبي لجي مدوري اودا مدوري حبسخانه اجبر سعيد الشي آلی کاریا وانی آبوری دکر حبسخانه اجبروی او سربسیا کوی وانی هبو دویاد نقطه آچیک در دکمه هولی گوانا لسر پروژه که مشترک لهفدو کرنن او چیه؟ اوی هرن قادر باشور کردستانه اوی پرورده بکن اوی بعلم الوی داری هم تفگره آری خستنی آچکداری و دور به هفدور پارتیک هفبش بکن او نقطه اساسیه جبوه که رشو باس کرد لسر ویا پیشین دخوازن گروبک فرچه هرن بش بسی چرکسی تالی جبر سببی جهه اف بیک نای دوی درید بمن رای جهه هنن يعني قال لك اجي خلنا دايبر في مسألة جبر چه ازانم جبرگ من بیرانینه محمد علی اصلان گداری کریه مش بیرانینه دکتر ناجی کطلای گداری کریه مش بیرانینه یعنی خوندنن مش بیرانینه کمال بلقای گداری کرنن وانا دکتر شوان بوانا گشار پیوندی دانیه تاریخ زیای کنجی چوی دیه بوانا جبو چونا باشور يعني جبو چونا باشور چوی اف پروژه جوار وکریه حتى محمد علي بيلان محمد علي اصلا بري انترسانه با من هري شيء دبي الدكتور دبي ما بهيستي تدي وشاي تكليوي بتيبير خرطه او سوباي موباي تدي كماليست وان دمك خو بيفرو وان تشتنا اقادري جاناد دبي ما بهيستي اوي لسر حدود باكور وباشور اوي سوباي تركا تفقرك چكداري لدارخينن دكانه واب بروفوكاسيونك وجبو جارد الظلم وتعديل ملتي كرد بكو ويدرس جارد امي بدنجا كيتشيكي تبقى مدك حتى عيني فياجر دبي بنفسكي هي دبي تبقى مدك نبا آلتي بويركواني دكتور دبي نا تو علاقه ما بياتن منو سعيد الشي مالهف دكريه ام دخوازن هرن ويدري قادره شي بكن تاليه الدكتور دبرسي دبي وقتا ازهرم قالوا تكليه ما برا دوام بكنا نا دبي اگر تهرج نا بي برا تكليه ما نمين اف نقطه ناجي كتلاجي كم زياده وانتشتانا دبي يعني لو ماجي شاليه او اليه حواله خوي چبگر و اي دما چلو نها وان دورانا ده پشکریات باش ناستینه دبي مروياجي وك تبنياك چی بك اوش خو مرا كان فهم بك ديو دميده
yani ji bo bê femkirin ge her kesî xwe nedida berkarê siyasî ke Şakir ji mir baştir zane wextar Saîd Elçî dihere cem ewqatekî ê Diyarbekir Edîb Altunakar wexta dozê lê dike dibe em dixwazin Partiya Kurdî dînin tedî û em dixwazin em ê vê rewşenbîr ya jî xwendayê ê mîna we jî bive berpirsiyarê vêya ê ewilî em jî amadenin têt bixebitin dibe wê çaxê Şerafettin Elçî jî stajer wê derê Şerafettin Elçî di bîranînê xwe vêya dibe Edîb Altunakar yani şoke bû lerizî got Saîd tu dîn bûyê tu har bûyê hişê te serê te yê tu qala partiyek illegal dike a Kurdî dike li Diyarbekirê mê dînin hunê berak din bîne serê milletê Kurd dibe Saîd Elçî pir bawakînan gotiye bawer bikin ne ez dîn bûme û ne ez har bûme û hişê min jî baş li serê min e wextê wê hatî dibe em Partiya Kurdî çêke eger însanê mîna we zane rewşenbîr xwe bidin xwe nediber ez car de ew gotina wî meşhûr ez şar himalê Diyarbekir bibîne ez ê vê partiyê dînim baş bo çi got yani di wî wextî de ne rehet bû her kesî xwe bida ber karekî siyasî û wanî rêzfirkanî ser mesela çil û çil kesî ku qerar hatibû stedin lê çar kes çûn em bêjin qesete yani qenaeta me ew du tişt yek jê çûna grûda piçûk yani ev hinek jî sebeb ev dibêjin من بكره شوي صحبت كريه دو سبب هنا سبب پر انسان هاتي ديتن سببا دا تاريه او جياشتن قناعته كده دسبي كده پر زيده نرن وقتا پر زيده انسان دركب خو انساني ايغ كرد وزانه وخندكار وبمساله كردي على قدر دبي بتليكا تجمارتن دبي كان بارا دولت يجي بكشينه يبقى تدبيرك جي باش حتى أنا ساعات نيفك واي بو أم برنامج مدمشة أم هين دوام بكن يعني أم دمشن هيا وجه جهبة تنيش بو قوتنيك وهيا وجه جهبة هم كارمن الجوروي خو آماده بكن ل بريكو أدرباس از برسك از بكن مشت كجزنار برسا من جهر دو ميواني ما يدني رجي قوا أو هات أو جكارن ديتني خد في وارد بيجن يعني شما وي بيشونا باشور yani mesela tane parti ya hizmeta şoreşe ya şerê çekdarî yani tiştekî diyar divê warî de em karin bêjin yani ji bo çi diçûn wê biçûna wê derê ya tiştê esasî yani tu ji me bipirsi proje a Saîd Qirmizi Toprağı yani proje avakirina partiyek radîkal pêşerojê şer xwe amade bike şerekî çekdarî û ji bo vêya jî amadekirina kadran û vaya jî cê herî herêma herî müsaî jî Başûrê Kurdistanê yê herin li wê derê haziriya xwe bikin tekanî ava bikin yekî û du re haziriya xwe şerê çekdarî bikin baş ji bo vêya jî qenaeta min ji wî hewiya we eger alternatîfek din heba berkî Doktor Şivan ew alternatifa bikarbene lê ana duwê demê de alternatifa herî maqûl a têkiliye qedepa Tirkiye dîne û biriya wan û biriya Saîd Elçî bikane bihere loma çûyî li Antalya ew diyê loma çûyî li ser vê meselê li hev dikirinin û netîceyê jî kak jî ketî nav îdî bûyî projek müşterek lê wê derê de piştî derbasî Başûrê Kurdistanê dibe rewştê guherandin dibe wî beşî de wek camêra got tu duê derê jî beşê du da jî şeş deqa bi serê xwe gaskanin bihebkî tişta vê tamam baş spas mamosta Şakir yani ser mesela li hevkirina Saîd Elçî û Doktor Şivan wê çaxê bawer dikim hûn jî li wê dê li hepsê bûn yani haya we jê hebû ya ev mesela li hevkirinê tenê di navbena her duya de çê bû ya jî tiştekî tu bi kurtî bixwazî lê zêde bikî ser mesela Antalya'yê daha tekrar şu xeberdarê min guhdarî kir tabii Kurd dibêjin Kurmancî dibêjin lingê min bi erdê vegirt şifa li xwe jor jî min zaniye yani min zaniye ku Doktor Şivan ji hevalê xwe re û ji wan insanê ku wan re diyalog daniye û wan re xeber daye û karê xwe kiriye ku derbas bibî wextê wan re xeber daye gotiye em ê herin li wê derê ew bikin yani tecrûbe yani nexweyî tecrûbe
و ام پارتیه که دیدانم یعنی پارتیه که ایدی بریک و پیک و فلان و بیوان یعنی نوی پارتی همه بوه پارتیه که هر حالده او پاشورو او یکی پیشورو دانن یا تابی او خاطر خود یدویجن دوین herhalde Ömer Şetim ve rahmetli bir nevi fatire yüde düşey rezan kod bu partiyameş gavan peşveru kır. Bunza peşveru paşveru diyemiz hani şey. Yalnız işte göre bir beşim bir eve yani mitingi 1967 ve duan miting ve وخبات ميدنا وينا ما نها وحتى وامهاتنا قرتن يعني ام تزاني ام 19 ماه یکی 1968 دفعه گرفتن یعنی ام 67 نات نگرفتن رشو زیلان 12 ماه 19 ماه 12 بود نه رشو زیلان یعنی یکی بود ام 19 ماه یکی 68 دفعه نگرفتن و به سعید ارچی سرگونه بود Dinava wan çend mağda potansiyela velat parezi gerek kurdu. Ziyade kurdu. Sebep şey bu sebebi Türkiye İşçi Partisi ev işçin köylün falan bevan jiboyu des mitinga kir ama vakti HDP ji yarikariya HDP ji Kurde ku yani ne sosyalistin velat parezin bejdar bur وقتی که ناو کرده هاته گوتن میدان هجیان فکریم که ملت کرد در دوینه وزکی خاطر که در دوینه که آزاد و سربست و سرفراز و سربلد ولات خود بشی یعنی پوتانسیل ولات پارزیه وان میتینگا گلک زیده بود فوری فوراندن جیرت بیشن و دوی فوراندن ایده جی خبات ادمه چی بود یعنی خبات ادمه گلک گرنگ چی بود اگر سعید ارچی نر سرگونه بود برکی کو ام نگاتانه وی درجه دیج برکو سرگونه بود وقتی شو سرگونه جره گو گرکت وکاتی خواهدی عمر تورخان اوی بود یعنی وکیلی وی بود جبروی تماسام اوی درجه بود یعنی سوریه رچی بود کردستان سوریه ده کنگروان آتشی کرن اوشید ما دهاده بود و یاد ما نهاده بود ما دعوتي كونغري كرن ومنو درويش وعمرجي ما قلت بلا عمر بشي يعني بلا بشي بجدار بيشو بجدار بشي بجدار وهات قو كونغري ده قرار اكستاندنا قلتنا ام سوريا نكارن شورش بكن درويشي ام تخوازين كل باكور بارتي كي خطبي وام بارتي بهر آوي مادي ومعنوي دستك بكن و دستک آوان هم بکاربن روزی بیشتر مرازی خواهش برویشی امی به پارتی دستک بکن قرار استاندنه و مادی معنوی آریکاری هم کن گوتنه که اون شد خوازن مجی گو بلج مره کادرک بشینه اوجی رشید حمو ده 20 ماه 12 دهات و حتی 19 ماه یکی 40 روزر مالا من ما و ریخستنه ادمجی تنظیم کرد و مادی اوجی سوز دانمه یا مادی آلیکاری سوز دانمه شما سبب و مادی امکانی رو که حبس آنتاریا ده مینا آقا دشیگانی یعنی توزانی هر روز 3 جارا سفرامه داتا راست کرن حبسی ده و امکان جیانمه گرگ خوش بود السرویجی نسکنم زیدر سر اوینس بله هم اساس مترسك او كربو يعني اوجی میگوره اینجا دنابا وی يعني قال بروجرام جي بمشين ما مستطيع ببوره يعني وقت ماشي نام دنابا پیشکتنه ده سکرتری پارتیک مسئولی پارتیک چواد کاری 300 حب بلکی زیادتر اندامی یعنی بجاره و بلکی یعنی اما نیوه کردستان زیاده وادی تنظیم کردن پارتیا خوابه بجه تمام دکتر امی و بشین نرن و پیشی امی پارتی که دیدارن امی دبش به پارتی بردن یعنی تشتی که وانه که وقت قراره که وادی استاندن فرقی و یعنی سعید هلشی و امشی ده حبسه ده ولات پارزی دکن و حبسه ده بروانی کرد و کردستان دکن که بروانی من محقق جناب و خوندنه و دیتیه بروانی من یا سعید هلشی عینی هریه و او چهتر زانه که زنار چهتر زانه کاری بیاد بیجه
دوی حالی ده دوی حالی نابو دنگی مدرکت که من اجرا شو پر سکرم نکوتا گلو وقتی که داده خود دانی اون آریکاریا داده خود کرو و تشتاد کرا یعنی اون فندوان کردستان بود گلو و ایش سانت کرا که کردستان ده انک انسان حبس آنکاریا ده کردستان پاریزه ناب کردستان تیم نظمان و بیا سانت کرا یعنی هیچ تاثیر آمد و چه نبود بخوایی و خیشخواه هیچ دنگ ولاد پاریزا در ناکده قامی اما سوسیالیست خبر دن دنیای ده منی به فرصت کرا باشکت اشتکی نابیشه باش اما مست امور سر جان ما رشو زیلان سر مثلا انطالیا یاجی لحف کنی اگر تشتکی تبیجه تکاری کرم کی وکیدن او لیجیکی او هم هات راوستم پیوات بریبو او هون درباس بون باشور و هون هر یکی لدرکی و چوبو سر کاره کی ام کارن جوی دریج درباس بکن اگر تشتکی کل سروی او بری تبخازی بیجی وانجی کرم که يعني ام جوي در دوام بكن يعني ام بشكل بمشي جبو بر پیش ده بر كبچه فرمو دنگ ناي كابل بس دنگ تبل كي برينه الو دنگ انت انا تبل دوباره دبس بچك پاشتا وگرم پشتی گوتنن حواله ما اگر تو بالا خوب بده از گلک بلز بجم در باست مجبر کو مثلا دور درجه اگر مرو پر عالی بحث بکه گلک وقت گره براستی نه مثلا که سعید قاوا کو منو که سعید جی هفدو مدید من جوارا نگوت ل گلک گلی گازنوی هبو جمع يعني جمع خورتا چما هو جمع دور دکفن چما باز نظام چی فلان بیوان مگو که مگو از اشکره ببجم مگو یک خورت ما پرانی و پاشورو دزانم چما جبر کو دناوا سه انتلکتوالین کرتونمه و هندک حوالین مجانا هندک تشتد بجم کو ام بجم روین جب عاجز دبن و چما هم بالا خونادن انتلکتوالین کردا خواندکارین کردا وان انسانان دنا خدا بریک نخن سکی اکر گو دوباره جوی دل من برسگو گو از بخود چند جرا چوم استانبول جبو دیتنا عثمان آیدن فریدون یازان و امر چتین چند جرا گو من هر جرا جمجوارا گوت یکو یا گو خوده وارن نابمه تکدن رب من نشاندن کسک می خانده تونه انتلکتوال تونه هنچما متنه دیلن گو برسه بو آنچه بیا وقتها هلا كابس كان بتجي بفكرن ومجي رحمتي فريدون جي برسي جو والله راشو جو راسته جو برجي راسته جو او فقير خود چند جار حتى استنبول قرقامه قرت قربان حيران دلال جو عثماني ما قلت كان بسكنن بفكرن تشتك شي نبو جو يعني سبب عثمان بو تو چواد خوازی و شروع بکن نه اویک یاد دوام پارتی پشتی که هات بو یعنی کادرونی گلکی میون همه حکومت مرکزی هات بو گرتنه دشیفره بو همجی پر نمونه یک بدم مشکه که سعید راجو چایم گفت مگو که مگو پلیس کتیه ناوه هر چیزی و خبرداره مگو مثلا دست پلیس تا نامه و جبو اسم شریف امنی ها و جرا دنبیسیم و دویجن کو وارا ببا منیر مل دربا سکنی گوتوش کد زانی مگو از وی تشتی زان من بیستیه دروه یا نه ولا راسته مگو تشتی دی جات نگرتنه مگو از دترسم تبدن پیواندنه مگو که تشتکی دینجی ببیجن مگو اونها گرتینه لعالیمه فلان کس و فلان کس ji filan malbatê bûne endamê partiya we berî wextekî gelekî Kurd got ev çawa partiyeke îllegal e nexwe hemû tiştê we derketiye meydanê tiştê ku doktor jî digot ev tiştên wiha bûn digot ku di nav vê partiyê de gelek însanên welatparêz hene gelek mela hene ku însanên durustin gezeba wan ji bo welat dişewite filan e bêbane em nikarin vê partiyê زندی بکن دوی ام جناو و پارتیه انسان
گرانبها هل بجرن دخن کادروین بکن کادروین گلکی گرین تدگرا نو لسر وان اساسا بکاکی سعید راجی خبر رابو لحوالن کاکی سعید ام بجن انفورماسیون نگیهاند بن وی او ایدی نسوجه دکتوره او سوجه حوالن وینه از گاوا کدن تشتکی دم ببجم که هونه کم زیده فهم بکن که چه پوچیتی هبود ناف حوالن ویدا گلکی ببورن از به قدری که وها مزن دکم لی دجی دا از ببجم نه حیران حوالن مای او که پارتی بخوشی دزانن که دناوان دا چه کس درکتن که چقدر ضرر و زیان گیراندنه پارتیه یادن دکتر شوان بخو گوت که از هرم سفره که بکن هندک حوالن لکردستان ببینم مگو وکی که از هرم مادال اصلا ببینم دکتر ببینم نظام هرم موانه فلان کسی ببینم بوان کسی ببینم اکنجی ببینم باشه اشتی وگری هات گوت که گو اوانا همو Mehmet Ali Aslancı, Doktor Nacici, Cani Pindirimci, Fazlı Ekincici, o zaman çiğci falan bir bu dünya van sosyalizmi. Avana tiştek lider ve sosyalizmi ve hamut işte hıyanet zan. Avana pır bukhurtili dici ve fikrine. Sebep açığını ev bu vak min got bu kurti min got. Herin parça ahaka azat lüderi bici bibin دناف نجو شرطن شورش دا شهر دا بجین و هینی خبات عسکری ببین هینی خبات سیاسی یا پارتیتی ببین در دوران اس بکن جکو سلاحان اس بکن آوای شرکرنه بزانبن و دنام ملت خدا بین و جوانش خورا تجربه که ور بگرن هدیدی کادروه چه بکن مثلا اگو بجا نتنیه نه سرده جارکن سکن نه تنها با پارتیه که دکتر شوان را به بخو چه بکه نه پارتیه که مشترک هبش و همو آلیین کردان تخم افخو مثلا او بو یعنی پارتیا که سایبان در وای حرکتی ندیشت جمعه جو سنه هات یه گوتنه وجه از فکرم لسر مثلا او که والحاصل هر یک جیه کی بجیه بو سر کاری خو فلانو بیوان 11 آذر بیان کات امضا کنه نظر کرده و بغداد اوی گله کی دنگ داد حتی ترکیه جهجان و پشتوه ادی حوالین ما العالیه منطقه سوران بون وکو که سورو وکو از وقت دکتر شیار ما أكنكر ما جو إذا شمال وادرتنا كينجا أم لازم بنا مدي سوارن ما جو إذن خاص قطن باشا كرامكن وهنا هرم كدر ما جو أم هرم بحوالي خويل عالي بمري بواش وإيشاغي دكتور جهات بو دكتور شو رحمتي ملا مصطفى ديت ملا مصطفى را بروجه باسكري بو قطن بكو أزبني أم هاتن جبو بری هر چی عالی کاریا و بکن خدمت کی بدین و خدمت کی بدین شورشه و از باور دکم تشتی کو جمع هات مکر و لها شر واسطه شر تونه هر کینگ کو شر هبه امدیسا اوی خدمتی بکن نا وقت شر تونه داجین اما هر دیسا اف خدمتا پزشکی دکتری فلان بیوان بدین خلق خو لد عین وقتی دام دخوازن تشتكي جو كردن تركي جي بكن بتاعتي رخصتنا كي ما كردستان تركيا لتركيا بهفالن كردن ولا باريزرا لهف كريا وام بارتيا كان مداينن همو انسان ولا توارز دنا في بارتيا دا بيجين نف بس كده ام بجن بارتي ديمقراطي كردستان يا سايد الشوان وكدن درواي ام بجن خورتنا انسان رونق بیر هنه فلانه بیبانه تو چی بیجی؟ من مستفاده فکرت بیجه فکر که باشه بیجه مجموع چی دخوازم؟ دکتر جرات بیجه که از بانی مکتبه کنیسیه لسر تفگرم
Kurdistana başur و از دخوازم و پرتوکیه تکثیر بکن کردستان ترکیه و ترکیه بدم برافکرین جبر که لوی داره کسک جبر آگهدار نینه و بسایه و پرتوکیه دکارن که شابر باشتر بزنم باشد مگله که باشد چه دخوازی بشه کاغذ بدمه و حبر مرکب بدمه و وقتی نجی اپاراتا که رونیوه تکثیر بده Mela Mustafa Hoca Serçava emirdi de tariha partiye de Ronyoyak yani makine teksiri edudua dan doktor. Ya ki dana partiye komünist ya dudaji doktor Şovan var git. Partiye komünist Irak'ı. Beli. O paşa kendin top kağızdan me barkırın ematın kumriye. Hatta resmek kişandiye dilza koyu xuya dike bari ve pikapı. Hem hatın ve çağı Avrupa'yı hendek havalen Kurd hatı bu. Ama sarışo. Beri kutu derbas vurdu persek minha yani gridayı ve konağa kutu bahs ki. Az ne zaman bu persim belki jibu davi Amerika bin vegaran seri. Naha mesela doktor yani te baskırın ku yani keseki çep radikal bu pişti ku yani beri xoda tevgara kurdi tevgara kasar buxaji يقولون باوريا راديكال تشيب حتى حسكرناوي جمجة جوارا أمبيجن باوريا للسركو بري أورديك يجي شرك يعني تشكدار بين أفاكرين وجوان بيدس بيفي وداوي بارتي بي أفاكرين حتى بحثا ألجي جنابي تجي بحث كركو يعني بسعيد الشيرة قابا خبر دانا بحث كركو يعني هر باشور يو مثلا هينبونا يعني مو كادروج چک و امبیجن شر چکداری و تجربه وزگرتن و وان اوا یعنی وقتی پروگرام که سلوی پروگرامی هون هاتن باشور بریاره که یعنی او اساس خویاد که باشه سلوی گفه هون هاتن مثلا تو بریاره دستینی تو دچی رادیوی حواله که دنی دشه جمع عزیز آخری یک دشه درک دنی و هر کس یعنی ورد بک جانا تکیلی به مها یعنی نظام طبیعی خاص او هون جنابی باشتزانه بدن بنواده یعنی افچواده به یعنی بریاره کاتی استندن لسر وام بریاره اساس هوتین و پرترجی یعنی پروگرام آرمانجا آوا کرنا آماده کرنا یعنی پارتیا سیاسی امبیجن کادروین چکداری سیاسی جبو باکره لی اما گوا ایکو هاتنه هون يعني هركز بسري خد شيء دريكي وافكار نورمالات يديتن يعني جنابي تديا تشوا هون ازاحتكن يعني كما ابوها شيء بويا وكسي دنگي خونه كري كسي مثلا شوان بخوجي كنت بحثكن يكي قال لك اوا مساله وهذا برياري كوتن ستاندن يعني برقرار دار كاره بقهره كاره يعني هيرس ببا لسرفان او بخوجي شيء دريكي وهيرس نبي او نبي يعني وكاكو normal به پشتیکونش حدود در باسبون هاتن ناف شورشه مثلا چه کاره به ایزاه کردن که اف پروژه که بهندرج بو نه پروژه که دو وقتا که گله که کتا به چرا سر کردن یعنی شغل سالا بو نه پشتی سالا کدن پارتیا که چه بکن دست بشر بکن دشتک وقت قط نبو دست بکن مثلا یک خباتن هات کردن او بکن دستورین پارتیین کردستان سوری کردستان ایران کردستان عراق وان پیدا بکن ورگرینن جبوکو فهم بکن که اف چاوا ارگانیزه بونه سیستما و چاوانه نه چاوانه اف هاتن کردن هاتن ورگراندن هوانی که وادرابون نه او ورگر خواندن کم زده مدزانی بو کو پارتیا سوری چوانه یا عراق چوانه یا ایران چوانه آرمان جوای سیاسی چینه فلانه بیوانه اوه دنیا مفرق کرد جشتره ببجم گاوا که مکاک دانی نه به مهان خبات کرد که جبو که ام دستوره که جبو کاکه بنویسیم تو تشتک تو نبون دسته نده بجا گلک تشتین عجبتر مکر نخوازم
وقت بکشم جلو آتشتا وکیدن دکتر پرانی لسر نویسینا پشتوکا خو لسکنی او هندک کتاب فرانسی کتا دستوی فرانسی دزانی بود او دخواند و وردگراند و پاشا کتاب خود نویساند و کتاب کاتا نویساندنه و کتاب که گله که باشی یادن مثلا دانستاندنه به کردستان ترکی را بود حتی نیکم چونه وی داریم تجارا ندزانی بکو لسر حدود لقاکی پارتیا کردستان عراقی هست لسال 63-64 گاوا کشار گلیس بیدبه جی کردستان ترکیه گله کس دن آلیکاریا کردن باشور آلیکاریا واندکن دن 6,000 insan çektar و پیشتو یا پارتی bir yer elde de becek ku li ser sînor li jineyekî ve şartî dayinin û ev bila sînor bipalêze eger tiştek ji aliyê Tirka ve hat û şerê wan bikin eger em ketin tengasiyê werin bame alîkariya me bikin me netizanî bu tiştek ku heye hevalek hebû ji wê komîtê digot şغلê 12,000 endamê me hene lê çawa organize kirine em bejin aşîra goyiyan, qaşûriyan, jîrtiyan goyiyan, guliyan û nizam çi filan bêvan lê camerî ji digo navê mela beş digo yani camerî mela bû digo heyran em nizanin hindek tiştan tên ji va dipirsin mirov tiştî çawa dike çawa nake çawa em bêjin filan tenzîmê çi dike çê nake ev ji me re dibêjin hînî me dikin em dadigerin li Kurdistana Tirkiye ve tişta dikin digo ihtiyaca me insanê zaner heye nizamçiye filan bêvan vêca ve çaxê danûstandina me bi wan re gelekî xurt bû û yek û zêdetir bi wara didadistan cî doktor şivan bû her em bêjin heftê dikî menî carekî dihatin ba didîtin û diçûn filan dikirin bêvan dikirin û wan rica jî kirîbû ku divê partiya Iraqê nizanibe ku em bêjin danûstandinek di navbera me de heye wisa ev ma ez ê paşê desalê nuqteyî jî bikim karî vegerî ser ewa xwe hatina xwe heya baza xwe te behs kir bû milûr peyva te biriye girtin bixwazî karî vegerî vegerî em hatin me ew tiştê xwe anî zaxwe ji zaxwe yanî meqûl riye me dest bi çapkirina kitêba doktor kir ew kitêb derket û hêdî hêdî piç piç min ew kitêb dişandin Kurdistana Tirkiye vêca min digot ku bi münasebeta 11 Adarê hindek xwendekarên Kurd ji derve hatibûn Kurdistanê ji bo pîrozkirina Mela Mustafê Rehmetî û ji wan hebûn însan ji liqê partiyê bûn hebûn ji Komara Xwendekarên Kurd bûn di navban de du Kurdên Tirkiyê jî hebûn yek ji we Hemreş bû yek ji we jî Serdar bû Serdar Arat ev her duk jî hatibûn lê navbera Serdar û Hemreş ne baş bûn Serdar gelekî xirab li dijî Hemreş bû nizam çi bû çi ne tiştekî wexta ku em hatin zaxwe Hemreşî bi me re hat we dixwazim bibînin Hemreş terafdar bû ku em bêjin eger tiştek çê bibe rêxistinek filan bêbin hazir e ku li derve alîkariya vê partiyê bike hat wextekê li evkê me li Qumriyê me di wê navberê de Feqî hat Feqî Husên hat lê ez viya ji berî hatina Feqî Husên çend rojekê doktor hat pir bi hirs ji min re got beşe got te ew debanca çi kiriye sar bûm got debanca çi ye doktor ne tu ji Stenbolê du debanca anî min got belê bêka debancak ya kerne çawa du ya kerne ya çûm Stenbolê ji Frankesî du debanca standin di çantê te de di çantê te de ev tişt hebûn û wî camerî derxista û debanca jî nîşan dan ku di nava rûm da di kîsekî naylonî da bû got kerim kere şu ava teslîmî te û ez hatim tatwanê min ew wisa jî teslîmî
فقیر کرد گاواک متسلیم جکر بری که چانتا بدم دستوی میگود و هر گوشه که و از تشتاب نشانی تبدم و چه حجه ما باوریه ما بهتونم گونم نه مثلا باوریه لیاد خوازم تو بزنی چی تدهنه چون دابانجا نشانه ببینه دو دابانجا هر دو جید نافرون دانه و کیسه که نایلونی ده هر قصد پره $4 نظام مارک فلان بیوان تشمشته و سهمه تجا دکتر برسا یک جوا دابانجا دکر بگو دکتر من استانبول آلی تسلیم فقیه حسین کرد چه آده با؟ گوتونه پر هرسم جا من جی گلک به آجزیش دکترم میگم و اگر دومی ایتام دکی بدزیه و دویتو بزن بکن درج همون تشتی خوب بردم من درج دیا خوب بابه خوب خوشگو برای خوب بردم خواندن خوب بردم زم چکیه چی نکیه از حتما داره اگر نیتم دابانجاک من قیمت در 1500-1700 درای ترکیه مدکاری به از جوی از دتر ترکی خزرج بکن یک دکتر من نشرم تو تشتی که بابا ایتام دکی والحاصل شو بیشتی که فقط حسین هات خطا هری مزن کو مکر ما او دکتر هیچ کو هر نتکر خانیه کی 3-4 ساعت زدتر حتی 5 ساعت دوی خانی دا ادی کتن قرکه هاف چو چنم کسیج من ندزانی بکو دوی خانی دا چه هات آخافتنه چه هات کوتنه چه برگر هات نستاندره بیشتی که دکتر جور درکت هر یکسر هات جمع از همه سکرم از ماش کرم گو نشو بگوره گو او کار وی پی سی بیه اینی گوتنویه از به هر چطور خو دکارم سون بخوم که اینی او گوتنویه گو او کار وی پی سی مرویه گو من تشتک دکتر نگوت و دکتر چون لگاوا کو فقیه حسین درکت رحت دانما بو چما جباكو مثلا نتني ابو فقیه حسین جرد بجد بحیران دابانجا هاتن راستا اللي مديد كو قالك خوشكا دابانجا كم بو مگو چاوا هبلوه داره سلاحنا نظام چیه فلان بیوان چه احتیاج وانا با میا خو خستا چانتا و میاتا و هندا باخو لور پروپاگاندا این عجیب دهات نکنن یک جا مثلا بلد کردن گفتن که جشورا شیران نظام هفت سول لازم بونه جمعه گفتن بشینیم نظام چقدر سول جوارا شند نظام چقدر تون آرد لازم بیه جمعه خبر شندنم جوارا آرد شنده نظام جمعه مروف خواستنم نظام چند دکتر نظام چه فلان بیوان شنده تشتی و هاتم برگوهنه جمعه که در دورا سیمور بلاف دکرن دوی درجه حوالی می و کمیته دنگو باز کم دکرن جمعه دوانی جا دکتر جوات اشتغالی که عاجز بود همون عاجز بود باور بکه همه هیچ حواله که ما لوه داره برویه که خوش فقیر نگو مرحبا باشه لیخست چون دکتر جرا گوتو بکد به تو هری سعید بشینی شو پشتی به وقتا که کرد سعید جات خوازی نهاتا سعید الچی قصته نه؟ بله خوازی او هاتنا دودیه یا هاتنا اولیه؟ هاتنا پیشینه پشتی 11 آداره یعنی بله هاتا بو هم جمعه ببینه و هم جهر رحمتی مرا مصطفی ببینه به مناسبت 11 آداره پیروز کرنه و چاقه ما مساد خوشوین بارگاه قمری در کتبو بارگاه بربون آلی بامرنیه ما مساد نل بربون دیوان خانه والا بوله پیشمرگت ده بون هم دیوان خانه بون شغل 12-18 کس هم 5-6 کس بون 12-13 جی او کبون پیشمرگه همون باو دکتر به که سعید را کت مناقشه از ببج مناقشه یان دجون مرو بجد دجون گله کی باشترم پفچونه که دجونه که دکتر
تشتن عجیبایی جرا گفتن تو فرقی تو سخت کاری تو نظام چی و فلانی بیوانی جو خود وقت چلونه هذا جو تو نظام چی بیف یا با خاطر خودم دنام دا دکتر هشار زازابو ما جرا ما گفت بدنگ کنزم یا دکتر جرا بیجن بلا قنبه زازکی خبر کسی نظام فقیر هشار جرا گفت دکتر بدنگ که بلن کرمانجی کو بلا همه کس بزن بن افچی انسان کی سخت کار انسان کی پیسا انسان کی نظام چی فلان بیان تشمیشته واسه نبو یک دو حواله میدیجی aynı چی گفتم یا امضا کردن جری odama هم یه داری مناقشه بخواد چما هم دنا پیشمرگه کسی نجمه دنا باندرم مناقشه کنه دکتر قبول نکنه بنا dünya alem de bizan da افچی مربع فقیر سعید الچی گلک پریشان بود باور بکن دکتر حقاس به حرمتی کر لهمبروی لجده وی جامری بیوه که به حرمتی در نکد اجری آلیوه تقییران گلک دکن پر حتی ایشان بینه لتجرا دوی خلانه کد تشتک خراب جبو دکتر شوان نگود گرتو کرمانجی سبتره که الچی رابو چو حجم رنبا ملا مصطفى دید باشه دگری هات خویا وقتی که ملا مصطفى دبینن دور پولیت برا پارتیه بریاره دیده که اف کمیته که گوادم بس کر به پارتیه الچی را بگیره داد کمیته تقص آسر حدوده یعنی بله سیاری سر حدوده نه؟ بله حدوده ایجا اگر بیراوه ده ارکدا ناو او ilk anlatım nizamçı falan beyvanda name ek bir kurmancı yani rapor ek bir kurmancı derket fazla şazlar oklar. Ama nivîsara min bixuye, destxeta min bixuye, min bixu nivîsiye lê pêşîkirê malê doktor û paşê nizamçı û çi nebû wisa jî çû. Li wir de jî ez behs dikim nama îsa dibêje behsa zinar dike. Qesta wî ji zinar li wir Saîd e. Dibêje ku me ev komîte dibêje ku polîtbîro ya ji komîta merkezî biryar daye ku ev komîte bi partiya wava bêgiridane. Bêje jêra dibêjim ez benê dibêjim ev ji bo wan ne baş e ji ber ku ev partî êdî ji illegalîtê derketiye wek partiyeke eşkere kar dike. Polîs ji her tiştî xeberdar e. Em ya dibêjin ne ku yani hûn ek bikin, hûn ji me hez bikin bizim taraftarê me nizamçı. Lê eva ji were zerarek e. Xwazî we tiştek wiha nekira. Naman îsa wê çi pir baş tê bîra min got ku heyran çi bikin ne biryara min biryara eke ye. Biryara polîtbîro ye. Welhasıl yekê Saîd vegeriya hat hatibû Zaxoyê. Ji Zaxoyê telgrafek şand. Dibêje ku ez niha li Zaxoyê me li ser rê me ku vegerim. Berî vegerî hûn dixwazin min bibînin yan na. Eyne ho. Em rûmiştin doktor pir bi xurtî li tîş derke her çi bibînin. Meşgul vederî dîtiya nizamçıya filan bêwan. Gotina ku got çi xwe got. Me îtiraz kirim çend kes. Diyalî wî bû münaqeşeke dûr û dirêj dawî doktor temaşa kir em çend kesin ku li dîş derdikevin em dixwazin îlayî em herin bibînin got baş. Lê got ez ê herim. Yekê doktor ji xwe we dilê hev rîştiye. Bila yek li hevalên din herim. Da ez ê herim. Velhasıl wekû bêjî piranî dibe zora mêranî doktor çû. Doktor çû قصدت بباره ما مثلا جو از خوازم شکم من دخواست از پرسکی بکم لجی وایت باس کر یعنی دکتر قصداوی او بوک او تنه هره یا ایکو هره یک تنه بی یعنی مثلا گلک جاره گاوا من اف بیست یا مگوتیه تبی کو جیوینک بری اقواس خراب دنابینا هر یا در باس بیه او حوالی دنه چوا عجیم ماینه که دکتر شوان تنه شاندنه و داری یکی یا دو دیجی پیرانه شاندنه یعنی او چوا یعنی داخوازه شوان او بیک او تنه بچه بله بله yani یک دنی پر بچونه و قبول نکرانه yani یک تو حواله مهبون که پر بخورتی پیشتا دکتر درستن بله
نه مخواست اسمع بكم يعني چونکی گاوا ایک و هری خرات که دکتر شوان تنه و اوج ایدنه يعني بشكل ما نقدر قناعات بكره انا هذه نقار بالحال بكن كاره خرابتر ببه لو ما ورا هاد بيرامن لا 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 حقيقة از بکوژی گلکی پوشمانم بازی از جور در که تمام بوتا خاطره با اون چی دکن بکن لینه دکن دکتر چو او لزاخوی دید و گری هات و جمعه گوت که مهردو دید اینه چی بود چی نبو و جمعه گوت که دکتر گو یک گو از دخوازم هون ما فهم بکن و بطایبتی من فهم بکن یا با که سرک ما فایق بگ حتی شهید کرده لسر گورای مسوز داره که حتی از صاحبم نوی و پارتی نهی گوارتنه و پارتی نهی گرتنه دوی هم من فهم بکن اوا گوتنا رحمتیه اوا یک یادو دو که شاکر گوت لی از بارد کم کماسیاوی هج برکدوه که با آوا که دین جرات بگوتنه الچی نگوتیه که سکرتر از بم الچی گوتیه که جمع یعنی پارتیا ما از عمر چتین یوسف اکینجی ام هر سک ده پولیت بیروی دا واکی دم پارتی همی تسلیمیه اجارک دم ببیشم جامعه نگوتیه که سکرتر از او پاش عمر اوسف اکینجی رحمتی دزان هاتا کشتنه برای دکتر تارغزی اکینجیه و جاگاوا که دکتر شوان ناو یوسف اکینجی دبهیزه دیند به جبر چه جبر که مناقشه که گله که نخوش نابراوی دکتر طارق داد به گاوا که پروژه جرا بست که دکتر جرا بجه که دینید بجه چه دکارتشتی وها بفکری و حاصل شروع کرنا دکتر شوان او بکو حیران دکتر طارق دید که اف پروژه ما هدیدی بسرد کرده اما بسر خیلیم به مسئله دیجا نها دخوازه جبلی تیپه دستکوی دناو مداجه و جبویه برای خو خستیانا و بیتشتی از براستی نزانم گلو رحمتی اوسف ده پارتیه دا بو نه پارتیه دا بو تشتی ادزان نه ده پارتیه دا بو بجا برسه و دکتر جرا چید به دکتر تشتکی گل لکی به حرمتانه جراد بجه ده بجه حوه قندرامه اگر هون کرمانجی اخلاق کرمانجی تیه بزن بن هون زن معنوی چیه حوه قندرامه ده بجه او گوتن انتا وی پیلاوا من وی قندرامه گوتن خرابه بله او وی لورده هلا اوته او ها که جمعه را گوت پرانی حوالی من جمدین یکی جمعه گوت خوازی تفتشتانا نگوتانا نظام چیه فلانه بیوانه دکتر عاجز بود و اجازه به اصول اکنجی را بخبتم از نظام چی بودم چی نکن فلانه بیوان و مسئله هاتا گرتنه جوی روژه پیدا او دجمنایی که خورد لدیجی پارتیا که سعید پیدا بود یک فرق حسین خطاین کوی کری افو بکن دروین کوی کری دو افتشتن کو لهمبر رحمتی الچی کری اوانا بون سببی که دجمنتایی که مزن نابرا شخص دکتر و ده پارتیا ده هبه یادن تشتک هیا که من دەستپێکی دا ژبیر کرد ez bibêjim gava ku em hatin wê deverê her destpêkê da roja roj doktor destpê kir doktorî kir heyran devera behdînan ji roja ku wekû behdînan hebû heta wê tarîxê rûyê doktorekî nedîtibû rûyê doktorekî nedîtibû ji çiya banî gundî dihatin nexweşê xwe li ser pişta danîn ba doktor gelek cara fedekariyên gelek mezin dikir êvarê hetanî saet heşt neha di ronahiya çira de
elektrik tüne di çirayda ev nexweş muayene dikirin derman merbanê ku duwa dere hebû dixwast bi wan dermana wan nexweşan derman bike. Ev fedekariya mezin kir doktor. Di demeke pir kurt da di nav xelkê de wek xuda hate nasînê. Li jorê xuda, li jorê doktor. Ja fêm bikin eger insanek têkeve rewşeke wiha psikolojîk çi diqewime? Aguhrîna şexsiyeta doktor di vir de peyda bû. Doktor ew tiştê ku berê ji me ra gotibû xet dikişîne ser tiştên kevin û nizam çiye filan bêvan ketin avê di roda çûn. Hezar mixabin. Ew nexweşiya di navbera wan de jî bi vî awayî destpêkir xurttir jî bû. Netîce paşê derket çi hate serê em bêjin milletê. devam bike belê. Tamam bu tane belki kagzinar divan warada ew jî tiştek nêwî hebe ew jî bêje. Tiştekî din jî heye. Devam. Di wê navberê de biryar hatibû bidayîn ku Partiya Başûr kongre xwe çêbike. Ji ber ku zû de nekiribû. Ez bawer dikim kongre heştan e. Li Çomanê ya ji nav Pirdanê ku navê wê çayê kiribûn Qesra Aştiyê, Qesr Seran, li wê derê kongre civandin, kongre dihate kirinê. û hevalê me civiyan gotin ku em dixwazin te bişînin kongrê tu herî müşahede bikî, nêrevaniyê bikî ka çi diqewme, çi naqewme, rewşê çawa dibînin, çawa nabînin. Tu kurmancî jî dizanî, soranî jî dizanî. Eger tiştekî ve diştûne ez dikarim. û plan hat kirin ku hindek hevalê me herin Tirkiye. û berî çûyînê yek du civînin dûr dirêj hatine kirinê. Herin Tirkiye çi bikin? Berî her tiştî herin Tirkiye hindek hevalên din bibînin. Hevalên ku berê doktor dîtibûn û me bi xwe nedîtibûn. Wan bibînin bi wara rûnin mûnaqeşe bikin rewşê ji wara bibêjin. Bêjin hal mesele awha. Saîd awha bû, awha bû, awha bû. û bi rêya wan hevalan, bi rêya hindek hevalên din di nav partiya Kêrkê Elçî de zorê bidin ser Saîd Elçî ku bi şeklekî ixna bibe ji gotinên xwe vegere. Em helekî ji vê meselê re bibînin. Ku bi baweriya min tiştekî mezin tune bû. Navê partiyê negurin te tenê li zêde kir dişxwe partiya xwe de ji te wisa kir. Eva hel bû nav nehate guhartinê. Ya dudwa başa sê kes ji wan lê polîtbîro şûna ku bike heft bike neh. Yani evana hellin ne okin. Diviya bu hevalên me wan kesa bibînin û bi wara vê meselê mûnaqeşe bikin. û sedî sed carek din hewl bidin ku bi Saîd re rûnin ji bo ku çarek ji meselê re bibînin. û proje her dîsa dibêjim danîna partiyeke hevbeş bû. Gotum baş. Yani biryara weya li wir jî cardin ji bo danîna partiyeka hevbeş ya yekgirtî. Belê. Gelek biraderên me vê nadin berçavê xwe. Bêjin şivan çiye li wir partiyekî ji xwe re dayîne, tamam. Sersera serçe bir here partiyekî dayîne. Lê îşê min çiye we çawe. Ew hevalê me çûne Kurdistanê çûne Tirkiye. Ve ca doktor Kî çû? Ki eval kî çûn navê wan tê bîra nizam. Doktor şivan çû yek, Çeko çû du, Soro çû sê. Tiştek heye belkî dawî jî tu behs bikî. Tiştek ku em dizanin Çeko berê hevalê endamê kakê bû ne? Xwe te jî behs kiribû. Hevalê me bû, hevalê kakê bû. Belê. Yani kakê bû. Piştre guhertin te çêbiye belkî tu dawî jî behs bikî kare bimîne. Yani ew ê yani wê guhertina wê tiştekî ku tu karî bî îzah bikî yani çima Çeko mesela devşte ya ji dev kakê berda û bû hevalî wî tu karî dawî jî behs bikî eger anane ciyê Karim be. bêjim.
دکتر شوان تشتكو من بيستي دچا استانبول لور جوینکی چیدکه بهندک سنا باشه ودگر آنکره جوینکی چیدکن پارتیه داتینن و پیشتی 3-4 هفتهدن یک دو کس شو پارتیه استفاده کن یک جوان بوزارسلانه نظام چیه و جوینکی دن چیدکن جعالی خدا هندک کسا دک اندام کمیته مرکزی کو قد بره ناویان نهات بگوتنه و گله کسانه جعالی درسمه مثلا که حسین سالتوک جعالی درسمه دکتر بخوش جعالی درسمه خضر کروم جعالی درسمه و روس جعالی درسمه اما چار دبک یکی دیجه به انا جعالی درسمه بون جعالین دن ki Musa Anter bu. Besbekede Bozarslan bu Paşa Evçu. Çamlıbel bu. Paşa Evçu. O Remzi bu. Remzi Kartal bu. Osman Aydın bu. Osman Aydın kuberin arrastiyaz böcüm. Doktor Navi Yücmer'e bahsine kır bu. Velhasıl efke sana bu. Abdülkerim Civeçay. Abdülkerim Ceylan beli. Abdülkerim ja partiye datin ve digerin tên ez çum kongreda beştar bum hatim rapora xoj nivîsî le beşa yekê min nivîsî dawan beşa duda min ê binivîsanda min dev jê bede paşê havalê me soru û çeko ji welat vegeriyan ji Tirkiye soru jî hebû dabê di civînî de û hatin me civînek çêkir çeko çav got ku hayran divê berî her tiştî hûn sonda partiye bixwin paşê em ji we re enformasyon bidin ya ew çi ye em hetanî niha hevalê hev bûn di her tiştî de nihat min tu pêşî min dikî endamê partiye paşê dibêjî me wiha kir çi partiye partiyeke çawa ne şertê me anîne cî yan neanîne cî tu mecbûrî van bibêjî paşê eger bi dilê min ez dibêjim tamam bîne son bixwin bibim endamê partiye na şertê me ew ku divê hûn son bixwin paşê ronî rabû got heyran got ez çawa son bixwim min ji bo partiyeke din son xwariye ez bûme endamê ew partiye niha tiştekî mantıqiye ku ez rabim son dekin û bixwim bibim endamê partiyeke din bêyê ku wê partiye xeberdar bikin velhasıl di navbera me de bû münaqeşekî gelekî tûş yê ku zêdetir münaqeşe dikir dij bû ez bûm ji ber ku Soro, Çeko û Doktor Şer evana pêra bûn münaqeşe di navbera min Soro da gelekî nexweş bû Soro desta wî davanca xwe ez vêya li ser hemû muqedesatê xwe dibêjim davanca xwe derxist danî ra xwe got tiştî got bunun sonunda bû da var di dawiya vî tiştî de ev jî heye min jî jêra min got Soro min got yê ku davanceyê dikişîne lê dide jî eger tu lê nedî jî tu jî nemêrî paşê Doktor Şerkete nabergoya hûn çi dikin ev îşî aqila ne nizam çi ye got ji min nepirse ji hevalê xwe bipirse velhasıl min got bavo ez ji vê saetê şûn de nebûwera me wisa xuya dibe ku ew biryarên ku me li vir standiye we qet yek jî neaniye cî ve Saîd Elçî nedîtiye hevalên wan nedîtine û kesên din wan nedîtine hûn çûne we partiyek daniye hûn hatine ez vî tiştî qebûl nakim me wiha jî li hev nekiribû vî alî min got na baba îşê me dîtû nebûwera ez veqetiyam ji ber wê jî min rapora duda nenivîsand min tiştekî ew ne dijî dadî çi meze merak dikim bila herin ji cêdî bipirsin bizanin weka müşterekî nema yanî belê û ez ji wan veqetiyam fikirîm ez çi bikim çi nekim bi goyê de îşî min li vir jî tune ez rabûm çûm ba Mamesad Xoşevî berî ku ez herim ew hevalên me gotin dixwazin ek bikin
بتران سر مسئله که بپیون مو باش من تشتكي رجال كن قاوا كتب أساد خوشاويرا بپیوی بس نکی کنا برا ما نخواش بیا امجه وقتیانا فلان بیوان مو باش لی من جبیر کر از تشتكدم ببجم قاوا كو من تشمشته خو دا هف چانته خو حاضر دکر ناو کتاب متابان دا من کاغذک دید کاغذک بمزنا A5 و لسر اکن کاغذک پلور به دست نویسارا دکتر جه لجنا سر حدود راحت بو نویساندنه یا شرنخه و برپرسیاری علی چاوش بله جو عثمان علی چاوش را بله برپرسیاری و کمیته رحمتی آبی عثمان بو جرا دنویسینه و کرتی کرمانجی بجم هبت همو فرمولاسیون ند بیرم دانی و هاد بجد به جبر هدا هون آلیکاریا حوالن سعید الچی ناکن و دربازی وی آلیدن دو اگر پر اصرار بکن بگرن تسلیمی قرقوله که بکن از ویاجی لسر همو مقدسات خصوصان دخون که آوهایا خلافت تونک دیدم لی از بو خود ویاج ببیجم من ندکاری بو از بدم تحقیق کرنه که او نامه گیشتی دست آپی عثمان یا نه حتی روژا وفات اویجی مکر که از هنکا ببینم اک بکم مخابون نبو امکانم تو نبو از چون با مامسات خوشوی پاشا تشتکیدم گوتن او تشتکی فامیلیه را عائله مواگره داییه نخوازم ببیجم چون مامسات خوشوی دید مگو حال مسئله و هوا ایشم نوادر قدیه مگو از هرکو از هرم دربان گو خیره نابراتا حوالتنا خوش بم بنوها نابر ما خوش لی از بخوی دیم ما نخوی الوی دارید تشتکی فضولی دزانم گو باشنه بر پرسیارتی سیاسی او که صالح الصفیه مگو بله او گو ما حوجه از جرانامه که بنویسم مگو بدلیته تخوازی بنویسن تخوازی ننویسینه گو هر باوی اسلامی مش جرابه بجه تا چه آلی کارید و جرابه بجه اوی بوته بک از چون سیده صالح یوسف رحمتی لبغدای مدید و الحاصل پاسپورت من درخواست از درکتم دربا پاشه برای حواله که نونر پارتی بول دروا شه محمد رضا کرده که ما هولیر بو وفات کردن ها بریاوی خبرکات پشتی بویاره تقریبا 10-15 روز تشتکسا چاواکو در کتیت دروا یکسر تلفن همراش کربو گوتو بگو عجله هم هفتو جیه که ببینن همراش جمعه گوت گو یا گو فلان کسی تلفن کرد تشتکو هاد خوازم گو باشم هرم ببین چون درکتی تابت بری هاتی آلمانیا قصت برلینی از برلینی بون بله او برادر هاتم گو زانی تشتکی گلکی دلش بویا از مجبور مجبورا ببجم گو چیه خیره گو سعید الچاتی کشتنه تبی دو حوالین خو الله خیره که کشتیه دکتر کشتیه آیا ام جمدین büyük rengi medizani bu ku elçiyatiye kuştune من جبیر کر کو اتشتکی دم ببیجم دوی داجی خلاف تونه گاوا کو او مناقشه من گله کی دجوار بون من وچ آقایجیم شوال خورم مگوت کو مگو بنیرم از ناخوازم ببین کاهین لی اگر هم به منطقه هرن سبهی دو سبه هونه کرد سوری خرابتر ببین هونه دست ببکن هفت بکشن بمن کنیا راستی بمن کنیا ev bu yara trajedik bu u rastî em şok hebûn. Baş hêdî ev di ilk anlatımda ku ifade hata belavkirine nusxeyeke wê ketibû destê Doktor Şiyar. Veca ji wî ji me bîst ku ifade dana wiha wiha dibêje nizam çi. Ji xwe piştî min
دمها سيما هاجي دكتور الشير جوا ما قتيابو دكتور الشير نمكن بكو دوارا بمشا والحاصل وجا ببيجن چما چكو ما بالدكتورة بريها تشتي چكو مروفك جالك إيدياليست ببراستي فدا كاربو حتى تو ببيجي جمال باتا كبر فقير بوجالي قلبي وجا قافاكو از وقتيام ازوي ام جفيان مگو چکو مگو تبی وقتی لمکر گو چما مگو هم حوالی هفون ده هر تشتی ده لی دانینا پارتیه تجمرا نگوت تجمرا به جوارا سون بخوا پاشه ببه بیوالا بریارا مایا انکارن در کفن در بای بریاره مگو باش مگو ساقویاتون ها بوارای لی از تو رونهیه کی پیشیا به پارتیه نابینم و از هرم از الوضع نسكن وأز وقت برايته تو هرتم دلي من داي اشترى خازم ببيجم تو بريا فلان تشتي دكاري بمرا بستني دنيا اگر تو كتي تنقاسيه كي من خبردار بك ازي بهر شكل علي كرتها بك ساكن قو باور ناكم احتياج هذا مقو باشا ليه مقو اج دكتور قالك دترسم دكتور قالك تنقو شما مقو دكتور اوكي يعني بفي عقلي هرها قالك تشري مازن تربكه اما قالك زهراء تضبين واز باورناك مقو باشا بتوزاني چاكو سما ما فقير باشا تبيون هاتا كشتني وقافاكو امكارن نابرك بدين جالي تبع مالي ازم بفي قوتنا خلاص وقتي كو قولا بردني دكوجن و قوتنا ويتاليج دي بجا براكو استيم جامته بله يعني كيرا دي بيجي قصة باش فهم نكر وقتي كو اقدام دكن وقتي كو دكوجن شكو يعني تي اقدام كرين بله هر سي كاددن ريزاكي بله بله و سي غور ودانا بله بروسكا چاكوه و شوانا بله یک وانا دکوژن و جا گواک چکو دکوژن بری ویا شوان کشتنا و جا کو براکو استم جانتا بله اما گفتم یا داویه بله بیج حوالا که ج پاراستنه پرسیبو اوی گلک رجا کرکو از ناوی اشکره نکم مگو باشه گو شب نیف شب پیجاما در خستن لپشتا حبس خانه گرتی خانه گورا و ودابون ولوردان سكنادن يقول وران كرين كشت يعني قاسي كمانا جيفي إفادة فهم دكا جي كشتنا وان نل يعني آلي بامرني يا آلي دهوكي وانا لآلي كاكي شاكر جي دزانه لكودريا بله يعني بله مازرم بله ممكن تخازي بينا خافده ما هم شاكر تشتكي كرتي برا پردريج نبج بو ام مثلا هين اويج امي مثلا تبخازي تشتكي بيجي دقيقه دنگه تهين ام بيجي برا دنگه تبك انها بري كلام كان ها دنگه تبو دنگه مبو بله نو از گرک سپاس که از گرک ممنونم که از ویشه من بجدار بومه و مبوداریا مامستا رشوز ایران کرد او گرک درسی که مازم بوجبوی مبارب که شفاد وی حسرت ده بوم کروزی که او بخواه بده خواه خبر بده و از مبوداری بکم رشوز ایران جبونا من گرک انسانی که محترمه گرک سپاس کم او ممنونیت آخر و سایاد دو واجی افتشتک و حتی نهات نگوتن و نگوداری کر مدید کو یعنی بدورم جیتی و بخوندن و بفلان و بیوان مرونی کاری لنگی سالم برده یعنی خوندن البته باشه اما مسئله وجدانی yani mesele söz و بخت gerek مهمه gerek گرنگه yani که دویم رو söz و بخت خو نزبره و ببختی نکه ببختی یا ببختی روی که gerek دشواره
گنج ما خورد ما ملت ما گره که بیا بزندن اما نتشتکی اوه یعنی اگر خودی جی گویی به وقتی نه که دریا خودی دجی خودی وقتی که باوریا وقتی نبودی دیسا محقق تشته بوه که انسان درستی سر حمی تشتیه و شبه خوش سر شاید باش امی بچکی دیج دوام بکن کاک زنار سوران ادخوازم اشتاجی بپرسم yani mesela kuştina Said Elçi ve kuştina Doktor Şivan ve Cevali Vaji hat bahs kirin le berem ser ava ser mesela kuştina Doktor Said Elçi dedi hatiye yaşandın ve de evde yani Doktor Şivan ve Havali ve راپورک وان هيا وقتا كتين قرتن يعني قضا لكولين وكولين در حقي وانا تيكرن سر مسألة كشتنا شوان ده انجام در او كوان بنفسكي هيا كد بيجي يعني بارتيه بريار ستندبو لسر بريارة بارتيه بلي ما او كشتيه يعني تقاري تشبه يعني لغور وان لغور گوتنی وان لگور روش و در یعنی مسئله کشتنی چی بو یعنی کیجان بیار آنی کیجان نقطه چی ما یعنی اف بریار درکت بریار بچه آوای درکت تو کاری چی بیشی یعنی وقتی دین یعنی دیتن و شروعیته دیواری ده چینه تو کاریش کرم آخوره یاجبا یک جا ارمانجام او بو که آنا دو شاهده می زندی هر یک گوری خواه بشکی ویجی به بونن شاهده ویتشتی و از بیت و ملت بیتر وان گوداریش بکه جبو درجه اولی لی دوی درید یعنی دوی از چند تیبنیا بویم یک تیبنیا دکتر شوان پشتی درباسی کردستان عراقی دوی دوی پیمانی برده ده دوی هفکاریه برده ده دوی او نقطه دلال بیزانیم او ایدید سری خود چه دکه دخوازه که پارتیا خواه بسری خواه و دبن کنترولا خود او پارتیا خو آوا بکه لوم با آمن ارتق دخوازب پری ارتا خو و سعید الچی جورتی راکن اف نقطاک دکتر شوان وقتا او درباسی کردستانی دبن او سورو چکو نل گوری گروبا باشور حرکت دکن بريارات تديش بوق كيرا شوقت يعني جبو من او مهم قعولي او ببي او نلقوري وبرياري نارن سعيدة شي نابينن نارن هوالي كاكي نابينن دهر انقرة اسطنبول او قوري خوا انساني او بي باوري بوان ردخواز بارتيا كي چيكي سي بامن تو حاضريات بريك و بيك دكتور جيتونر يعني بركي انا وقتاز ور ببيم اگر هن لكوميتا دا مزرينر دكتور بنرن هنه بنرن تو هارمونی ناوی کمیته تونه یکی مینا مساعین تر او دکتور هفدو ناکن ده علیه هفدو دنن برید علیه هفدو نویسنان ده یکی مینا محمد امین بوز اصلا و دواره سیاسی ده دواره رخصنی ده او دکتور نلهبن دور خیندی و دکتور ده هر سه کساج همشری خودتینه ده کمیته مرکزی هایا گروبا باشور جیتونه یعنی وانا گش نقطه گدوی گمرال سر بسکنه دور خیندی و نه تو دفش که کرا شو برده نه که کرا شو نه ناف گروبی دیگه یعنی نه نه تابعیه وقتا پارتیک بی دانین وانا گروبا عولی بن وانا وک اندامه دامزره نرن لیکه کرا شوش در وی ویات تهشتاندن که کرا شو نجبوگ شخصی یعنی دوی مثلا پرنسیبیه جبوگ که کرا شو دخوازه به هفکاریا بره لگوری لهفکارنا بره پارتیک نه پارتیک فرق بیدانین لی پارتیک فرق نایدانین پارتیک گوری لهفکاریه نایدانین باری پارتیک هفبش نایدانین اف نقطه گله کی مهمه حتی پر بال کشه جوانا هنا کس نه هاتن انجوینه دکتر وان دکه اندامه کمیته مرکزی او ادام مزرینر مثلا بروس ند کمیته ده ند جوینه ده دکه اندامه چیکه مثلا می حسین سالتو دکتر روژا طالب خورتینه خضر ناوی چیه
خدر كروم هيا ايجل بريجل هفدو كرنجي جفيتونن ايجل انقره تيكا في جفيني وانا دبي برايمن روجا تاليتين دبي واكي دبي ويج تيكا في جفيني دبي ما امسر فيانا بيفينه وانا سر اعتراضان وان دكتور ليدنرن وانا قبولناك ويدردخينن دكن لسر خيني دكن نوبتشي بيشتي جفين بري خلاص جيبه الدكتور جارد بوان ده قبول كرن دبي خدر جيبه اندامي كوميتان مركزي ودام مزران وخدر دبي يعني بعد شدر دخينه يعني ازوك نجد على هي الدكتور تخازم تشتكي فيه تارزات دكتور سياسي وريخستني دبي دري اساسي يك ج عنصره دكتور يعني ناس تاني دبي قناعتها من الدكتور جو مثلا بارتي قرسي كتلي باور نذكر ويا هم فقع حسين دبي هم كي رشوجي اللي قداري كريه قد في وارد نتاوي بيتر او عولي ام بارتياك بيشنك امي ببين تشكدار كان بن شركي تشكداري بك دور ناف شرده كان بارتي تشيبي وش خواوي او خلقي خل دوران بجيفين هفده وبيترجي نمونه باشور نشان ده دوی درجه وقتی اوایل نقطه کی گلکی گرینگه نقطه دو اوای حاضر کرنا پارتیاوی ده حاضریاک و هوا آهنگیاک تو نی تکیم پشتیوی مساعین تر ود قطه سیدای محمد امین بوزاسان ود قطه او جامعه ناوی چیه یلماس چاملبر ود قطه دور دکتور هشیار ود قطه دور جوینک دن چه دکن yani o her cari navi civine keji dik kongra ziyacar yani ne asdaqa ki navi on darxinin belki bu çik beve yani komitawani ana navi on de مدرك نوت كربون يعني قصدا من مهم وانا نيفي وان جي فد قتن اف جي تي وي معني كو غبري لهباتنك باش تنر هب اهنجي اقدنا وان تنر وآهري أساسي جي دكتور شوان نلغوري بيمانا بكاكير بسعيد الشير وبوان هبالاني دردانين باراوناكشين مثلا ميفي اي كاكي نا دكتور نا كاكي رشو او چكو تنيه يعني انساني واني وي وقت اي گلكي هيجا هنن قدوه دميد انساني هري دهات الناس كرن مسعود ويسار هبو مثلا علي بي كويلي هبو مثلا محمد علي دینلر هبو مثلا یکی پاشناوی وی چادرجی هی مثلا وانا گش کادری کانن دوی دمید نا پارتی که دکتور جوانا یکی جینا خنا پارتی یعنی دوی معنی ده دکتور خواستی دبن سروکاتیا خود دبن کنترل خود و پارتی خو آوا بکه ریخستنا خو آوا بکه او نقطه دن مثلا دكتور خوستي نه هاو بارتيا خو بك دكتور خوستي لتركي جدروي بارتيا دن جتو نبه اف نقطه برمي بركي قالك جاري تشيكي جبو تشاز في ادميم دكتور چويه دنا بارتيا سعيد الچيده بارتيا خو كريه دكتور چويه اندامكي كوميتا مركزي سعيد الچي فقع حسين وك زلامه خب كرانيه از دبم وك دمعنا ترمينولوجي دي وك تروا حسب تروا بكرانيه دنا بارتي دي دزداني سر كوميتي بارتيا سعيد الشي مثلا سببي اشتكي برسم مثلا فقيه حسين قاسم مناف عندك سعيد الشي قبا صاغ بيوي او تاين كريه يعني يا بيشتكي كوميتا اخو يعني عندهم مركز اخو قصته ابوي معني يعني انا جخاب يعني او تاين كرنا ابي برتر مرف دبي قيدهم دما حبسه جبال سعيد الشي فات كرن فقيه حسين فقيه حسين كي شاكر قلت فقيه حسين دو وقتا حفصه انطاليا دي دو دريد بريارا بارتي ددن دبي تو جناب كوميتا مركزي او قبول دكه وقتا افتي كلياني دنا سعيد الشي سعيد قرمزي توبراق درباز دبي وسعيد قرمزي سعيد الشي ويدكه نونري خو ويشاغي فقيه حسين اندامي كوميتا مركزيه افيك وقتا فقيه حسين تي باشور او اندامي كوميتا مركزيه اف دو جي ميماري يعني بريفا برنافي يشي فقيه حسين
yani ed pratik ed eg informasyonu raz dedi ne raz dedi ev camerayi jiberge evji şahatiye mesela bala ve nakşini mesela Faqa Hüseyin mesela kera şu bahs kir mesela davançadı beritiya kwani ki Doktor Şivan Faqa Hüseyin deşifre nakil cem havali nabe vay havali ve tişteki varkır peçedi ki pe Faqa Hüseyin bixaf giredi Ziya Acar da kitaba xud pir vekiriydi be be az u çeko emçun tatwane berêjî Doktor Şivan mesela hazır kirbû tedî rewş hazır kirbû dibe em çûme Faqa Hüseyin dît me bin serokatiya wê de serokatiya Faqa Hüseyin de me komîta a herêmî a bölge komitesî gibi Tirkî dibe me ava kir dibe ji vana 5 kesa me ava kir serokê wê jî me kir Faqa Hüseyin dibe her 5 jî endamê qedepa Saîd Elçî bû dibe emro em boya jî neman me rabû çû Komita mahalli at Tatwanê jî ava kir bi alîkariya Faqa Hüseyin dibe ew jî sê kes bûn dibe ew her sê kes jî endamê komîta endamê qedepa Saîd Elçî bûn yani niha di aliyê hukûqî de di aliyê çîkî de eger tu rêxistinekê wanî ji hundirê wê de zef bike û bixwaze tasfiye bike bêguman ew ê meselê din derdikeve Saîd Kırmızıtoğlu ba min bi wêya jî nesekiniye yani berkî hane balkêştê xwestî Saîd Elçî wek raqîb ji li hemberî xwe nemîne niha berkî pir ekstrem tê vêya na di destê me de 3-4 belge hene yek mektûbakekê reşo ana ji wer behs kir berî hîn tedî 9 partî danînin hîn demekî xuyayî berî wê ew mektûb nivîsandî ji Osmanê Alî Çavuşrê ew jî endamê qedepa a Saîd Elçîyê dibe wexta Saîd Elçî haz niha pê alîkariya wî nekin eger pir israr bikin wî teslîmî qereqolek Tirka bikin û bi destnivîsa doktor e yani şadê wî jî vakek reşoye ev yek du wexta piştî hereketa Balyozê Emer Çetin dihere başûr Emer Çetin dûr bûye endamê komîta merkezî a Partiya Şivan di wê derê de piştî dige ji wê derê bi çend roja di Mayîsê de berî ew hedîse bive bi mehkê Emer Çetin semînerek bi navê provokatör dide ev pir înteresan e di wê nivîsê de dibe provokatör wanînin dewlet wan digire wan bikartîne cana dike endamê komîta merkezî rêxistina dûr wan bi wana rêxistina zef dikin bi wana seroka dikujin û dûr şûna wan ew digirin werhasê piştî wana dibe di roja îro de du provokatörê herî mezin dibe yek Saîd Elçî yek jî Derwêşê Saedwî niha eger partiyek rêxistinek semînerekê bide û bive vana her du provokatörün evaya bi awakî eşkere dixwazin mesela em ê vê hevarê xwe ji vê meselê hazir bikin piştî wê ew mesela gotu dibe navê çî bi îfada wan de îfada wan de bi awakî eşkere dibe herkes dizane me piştî me ew girtinin me tahqiqat di herqê wan kirtine wan jî îtiraf kirinin ew bi Turkar dixebitin ev zilamê Turkanin ev ajanê Turkanin xwestin min û çeko bidigirtin xwestin partiya majorîtê rakin bi Ziya Şerefxan û têkilîr datînin li vê bi emna Turkar dixebitin loyê ma jî divê partiya me biryar dayî ez wek sekreterê Ewlî û çeko jî wek sekreterê da me biryar dayî em o haqê me heyî me em vana infaz bikin û ev bi destnivîsa çeko hatî nivîsandin ez dixwazim di wê derê jî bivim demek dûr û dirêj haya me ji vê nivîsê tune bû heta îmkanatim derneket yani me dibihîst heyî tiştekî wanî piştî wê hat gotin ku ve ev nivîs sixteyî ne destnivîsa doktor rabû li ser vêya ew hinek mervê doktor ev nivîs şandin enstitûyek a wek dibe tibbî adil a Almanya li wê derê vana du şekil destnivîs nîşandan
یک جه دستنویسه دکتر گبناوی دکتر یک جه دستنویسه هنگ مکتوبه چکو بیکو ناوی بدن رابون او شاندن وی دره دوی دره ده وانا تحلیل درکت کوگا اف دستنویس نا دکتر جار دوان حوالانا حتی کتابش درخستنش بوی هاوی از دبین محمد علی عارق ده كتابه خويا عوري دبي اف سختنه ندست نفيسا دكتوره ليزاني بون من رابو او دست نفيس او رابور كدستيمه من بالماني بون دبين ام بكرتي درباسي انت هذا بكافر مهمه انا يعني او قسمي كنت تشكيليا وان قسمه بافيجي تاني بريارا انستيتيو بيجي بلكي باشتري لو ما بريارا انستيتيو افي دبي باحتمالات بر قالك يخرت اف دست نفيس نا دكتور شوانه سعيد قرمز توبراغه لي دبي باحتمالات برخورد افدا سميس اغون دبي بناوي اكس يا فا يك نظام تشتيواني برشيكه دبي او لو دريجي اثبات دبي قا افدا سنفيس تشكويه جو خو كي رشوجي يعني صحبتي خد قلت دبي من بخوا وقتا ديجي ميزاني بو افدا سنفيس تشكوبو يعني تيوي معنى او افاده دسنفيس وان دايه لدبرال چه هي يختاج بامن خد دوي دريد دبين ادنجي هي دوي دريد الدكتور دخوازه حواله دنجي بي واناجي تابعي في بريارين يعني اوجي في برياري بشغريه دكن للوي دري سورو ملا عبد الكريم و عمر شتين خوش برياري بيري دكن دبي ام نبي بريار ما نستنديه لدبي ام تابع ام وان تشتاني دل قبول دكن يعني تابع لوري تشتي ديارتنا مشي او خنديه ببوريا تشتي خنديه وهرسم شرح اخويا مقالاتي اللي بني دينيفيسين الجور من لينيرت يعني او افادهش او جيده سورويا التدست نفيسا سورويا يعني مثلا كشتني بريارا كشتني ده بهم نبيرنا حتى ضد نشانانكو يعني بيشتكو تحقيقات هاتيه فكرنا وبيحس يعني انا حياوي شغل نزان بنكو اف بريار هاتيه يعني اف بريار تنفيذ جيبيه ورد النشاندان ليه وقت بيجي رابور وقت بحث كده دني ده بي هي بله ام يعني كرت فاق اسمك وزلال بنا او بكر يجبون كاربن يقدر تشتدني بحث بروح جي درباست بزاني تبني مهمه يجي دبي امسي حوالين وقتا برسكريني في قضيه ام اقدار بون عين كرمانجاوي في مثلا منو بهست بغير في شكل ماده اويدن امجي قبول دكن يعني او ماده يعني دن افاده قبول دكن او ماده تشنه او ماده دبي محمدي سعيد الشي ومحمدي بقي اجاني دولتات تركن بامنيتات ترك رخبتينن خاصتن بارتيا ماجورتي راكن لو ما بريار داي وانجي قبول كرن وانجي اعتراف كريه ما بريار داي اوايا يعني تشي امي ببين مسؤولتيا وان هر سي جاميراناج بي مسئله بپارناك اگر وقت سياسي مره اناليز بك از خوازم ويا بفهم لنقطه دجي خويا الدكتور و بهواكي نخوصي حواله دني قشي بركيتي خنافي مسألة او جي چي بفن مثلا قالا هيش بروس ناك اگر هم دقات بك بروس دوي مسألة تونه لي بروجي اندامكي كوميتا مركزي و اندامي دامزري نره دكتور ويا بزانبون جي در ودهيله وان تشتانا جي دتاي دنه يعني تحليلي تشكيل ده اثناء في كولينا قلبامر ري چه دبه مثلا افاده سورو هاتن گرتن افاده عمر چتین هاتی گرتن افاده امي في زندو هاتی گرتن سيد عبد الكريم ملا عبد الكريم لي افاده بروس هاتی گرتن اف افاده دسته مثنه ام نزان معنا دوی درید چگوتنن اف نقطه کی امي ببین چیکه لو ما هيفيا مرا او وقت دسبه کی جید بری گم دس پروگرام بکن هيفيا مرا او كو گپشتی 5 سالی رایا گشتی کردا نگش بو دجمناتیا که نجبو چیکش بو مثلا راح باشتر بفهم کرن اف بلگه اف نویس اف افاده گهنن افاده مثلا دکتور شوان اگ پشتی چوی گرالا چنن نه چنن
بروس چنن جبو چامه به بروس پشتی 55 روزا تگرتن جبو وان تشتانا بهتر زلال به پیوستیا ما احتیاجا ما به وان اشکره کرنا وان بلگانا هنن و هیویا ما او کو جبو ام مساله زلال به نجبو جخال ساعتين بله محقق كسك أزباوة يعني كسك ني دعوانا برينا في مسألة بقشيرين ياجي إنسانا على هيوان شي بكن نها النتيجة قش شنون آليدن قشا يعني نيته كسك بيها يتنه لو ما دبي فانتش تانا بهفدف بي جريدان جبو باواكي رحتر زلالتر أم مسألة روني ببن باشه بله يعني طبيعي اف تماشا مفاني ماجي قالك جوان زانن نزاني جي برزاني بن يعني اف بلقا دست نویسنتين بحث كرين هاتنه چاپ كرين كتاب هذا هنا يعني كارن بي پیدا كرين يعني وكي دست نویس اوريجينال جي وكي تكست جي هنا يعني كارن بين بدست خستن ام ويجي بيجن ام يعني هدي ام وكي بقين انجامك تحليلك او بكن ام كاربن بروجرام خال هاف بين بقرن شو يعني انا واي قاسف عنهم 6 ساعات درباس دبن يعني قالك زياده يجي طبي تحمل كنا تماشا كنا تلفزيوني ام زانن يعني قال لي مساله قالك مهمه جرينجا ما ناخذ شغل جبروي ويجي ام ميفاني اخو يعني اخافتني وان كنت بيلن لي ام ايدي بربداویه ده بشن نهال گور وانتشته که ما بحث کرده خویا کریم که یعنی بیار بیشن دنا بنا بان هزین کسایتین کردستان با کرد چه بیه بیاراتی استندن یعنی دیاره ابن الهوی هنه اف دیتن هنه اف بیار هنه اف رودان هنه نتیجه ده في آوایی هاتی قراردان و يعني سعيد الچی محمد بگی باورت کم یک بناوی عبداللطیف سواش که اوجی قصی کتی گوتن يعني دداوی راحتیه وقتی گوتن دبی که يعني وکی بیه شاهده وی کشتنیش بو که شهادتي او جبيدان رابع تنج بي او هاتيا كنتي قوتني اگر طبي اگر شاش بمشي برا حوال ميفان شاشتيا من راستكن افاتني كشتني يعني او مسألة كو بروغرام انا وين نختيكو امكاربن بدتاي تشوا بشتريجا هات تثبيت كرين كو سعيد الشاتيا كشتن که تا تثبیت کردن چه هات مشاندن مثلا دویدر تشتی کو یعنی ما مستشاکر جزان به هبه گلک هف پیوین و لیکولین ذاتنا گوتن که ماسی آن هذا في برنامج امیوان درباس کن لی قاسب تفهم کرن محکمه یا کمیته که امکارن چی بیشین یعنی جبود دادگاه كرنا دكتور شفانو او هفاليوي لكردستان باشور يعني جبال سلوكاتيا شورشيفا هيئتك تي دانين او هيئت وان محكمة كدادگاه دكا بريار دردخه مثلا بريار عدامة وان يعني او كشتن كرنا و برپسيار كينا مثلا ناوی سیکسا ایداموان درد که لسر وی امدریج نکن اما دیتنی و مهمن کن او یعنی مثلا نقد بیشین محکمه چه بی یعنی وکا محکمه چونکه وی چاقی اوتونومی چه بو نورمال اوتونومی یعنی پرچکی دولت عراق محکمین مثلا دولت هبون شما محکمه دولت یک جه وی دعوی لینان هیره دعوه که ام بیشن بیاوی تکنو سروکاتیا شورش کمیته که آواد که او کمیته حقوقیه یا کمیته صلاحیت نویج بال ویفتین تثبیت کرن یعنی من کاره چی بجه کمیته که بریار دایه يعني مش كده سبيك كاك رشو كاك شاكر تدبي شي يعني او كوميتاكو بريارا دادگاه كرينه دا
چه آگاهیت چه دیترات سر نه پشتی 2003 روزی که پارزگری که اولی بالبروشو محکمه و نشانی منده دوی سه بشت محکمه و یک مدنی بود یعنی قانون مدنی بود یک شرعی بود یک جی عرفی بود یعنی سه آوا محکمه هیچی کردستانی اول یعنی برای وادشن شورش محقق محکماوی هبوه یعنی دبریه محقق تشتک چیبونه یعنی خرابی چیبونه چند سال مجادله کرنه و محکمه شی يعني عزيز اخراوي الحال ويعني باشخانه لانك جيا بالهف بيفينه كي وصا دبيشن ملا حمدي مبرسكر ملا حمدي الجركي بحث كذب سروكي وي قوميتي يا جوي محكمه او بحث كوميتي لا من جي برسكر لو ما بل. يعني اگر ملا حمدي برسنكر او جيتي وصا بالشورى او ازجوره بشيني يعني او بروفرتاج باش بله بشيني او وصا يعني هو محكمة كرنا نكرنا برسكرنا نكرنا تشتكي ديا فقط نها كاس ما بيجي شاكر خدي كرامته يعني كاس بحث كرامته من ناكيا çünkü روجا عول وقت منو دكتور وباري هبون بشتي ده شفربونه كره اوي ما مسحات جمله قلت اگر تو بخوزي كيك شاكر اگر تو بخوزي دكتور شوان خوازه ببینی او پشتی ده شفربونه 2 ساعت ده شوی یعنی ساعت کنیف ده شوی یعنی نه زمانی که دور و دریشه یعنی ده شفربو مثلا بازی میکرنه ذات ما با ساعت خوش شوی او مثلا ما خبر دایر پشتی که اجباران رابو ما قلم و کاغذ خوشیه که از یعنی وان تشتی که کمجره گوتیه بنفسینم صراحی بدمه کروی جمره گوت که اگر تو بخوازی از ترمه با دکتر شوان مجره گوت دبی یعنی میگوت بلابی چونکی چرا گو بلابی من حتی کده شفره بو او مثلا حتی روژه کده شفره بو مروسات زانیه کو وقت سعید الچی دروازی زا خوبوه دناباوی و اوه یعنی مسئول پارتیه ده یانجی آل عسکریه ده آل اوه ده مناقشه چه بونه وانجی لیدانی گنده گوتنه تطوری گنده آبی دکتر شوان رجی گوتنه تو خارش نابی یعنی منو صافیم دکرا یعنی یعنی مثلا سریمه ده او بود اینجا پشتی کوده شفره بود از شوم جمله گوتن اوانه ده بیجه جاسوسه و تابیل سروی ما خبر دا و پشتی جی گفت کابان شده کتا خبر دای بنفسونه می گفت کاغذو قلم دنمن و پشتی کاغذو قلم ایجی سریم جمله گفت سریم کوریوی هیجی ساغه bu eğer tabii doktor Şıvant Kozep teradit yani hep ditine biter. Bu böyle. Hem şun civan vakti hem şun civan hammi hevali bil bari bu yani. Hammi hevali bil naber ki dengem civan hevali bil koy sağın. Avan izin xwestiye zani gotine entfazın birine bu doktor gotine ma hammi yerine bari. İnce doşek arafıstun ama odek hammi ne divar ama hammi doşek bu ser doşek olmuştu. Yani girtiye ku dibine nöbet ede bu dibine baskı ede bu ne bu işte ki usattın ne o ki meyvane de aciz eci vakti emronişten xeyratından filan müberi xone devam doktor şivan jiye xorar bu hata devam hatta yizik kim na peşberemi cümle goşakir Türkiye go tu gerek men rakhne dikine ha na tu gerek men rakhne dikine بله میشه گفت دکتر ما از کارخار و زارزار ناکیم شو تابی سلیم وقتی میده و عیب بو یعنی ما مناقشه بکرا فلان بکرا ام کرده ترکیه نشوایی یعنی حمله مسئله بودو یا ما بکوشنشی بگوت از کارخار و زارزار یعنی ناکیم یعنی مناقشه دریش ناکیم فقط وقتی ادبی دری داد میاندر و تشته کوات بیرا من از اشتره بیش وقتی به دری وکر منو دید او تشت کوات بیرا من از اشتره بیشم سوز خودت دمته 100 ساله اجود تو ام حبسه در با اف راسي از يديك ترى خبر نادي يعني پشتی کو اشتره بیشم يدي هو كلمه ترى خبر نادي بگو گواد بی دری دات ما کتم اندرو بگوش خیره خودی را روزه کو سعید الشی آتا کشته نجی پیره بو ناد بنی آخید بو
ومن بمنظري نديتا يعني من نديتا كنت شي حالي دنا بزاني تشكر دكتور ده فرمان كشتن اخوه بدست خو امضا كش عينا واو امضا كش ده فرمان كشتن اخوه بدست خو امضا كرا تشتك نبو ده دو حب بارتيا دو حب حركات سياسي فاتصاد ده بارتيا خوجي كشت وده بارتيا مجي كشت نگو اجمی زیده خبر ندارم. یعنی دکتر شبان پشتی خبردان دور و درش کو خبردان. دنابه دگو Şakir'in söylediklerini yabana atmayın. En azından 4 sene hiç siyasetle uğraşmayın. Siyasetten uzak durun. 1971 و 1974 75 yani بدون بگیره خود 4 سال پیدا شد. İşte 4 sala yani dest siyasete kirin. Yani ev havaleviye kulübeleri bu. Evet. Yani eva bu veki vesiyet ekjibuyu var. Şakir'in söyledikleri yabana atmayın. Siz bak bu 4 sene zarfında siyaset yaparsanız sizi mahvederler. Yani siz Ama zaten Bitlis'i ha ama hep Türkiye gol. Yani çünkü ev Türkiye'di gota. Yani sebebi bir şey icareye dedi serti zavakte haber dedin. Eğer havale wan bir Türkiye var haber de bir Arabiya khadaji Türkiye wan da beşin. Kusule fenekrin ele bile Seyda'yı Raşo hiç kusule mi fenekri. Bale. Yani çile nabejin kerameti bu yani gol hava çok. Baş. Hava ev camiri de bir partiya tecih çok, partiya meclis çok. Muhtemelen tekiyat tüne buloma kame var ki de keramet. Peki azbeni ço ya ne ço? Ço ya ne ço? Baş ama müstakil spas. Çire parti Demokratik Kurdistan nabi parti. Yani çire jüve roji hatta vega 5 sale nabi parti. Bale. Baş spas. Tekrar şu serve mesela mahkeme Doktor Şivan ve havalivan tişki kutubeji yani ser evavi yani محكمة إشغالي آگاهداری إشغالي فقط آگاهیت هنر کو يعني محكمة يا شوابو يا جماعة فكرت تشتكي بيجي تشكي بيجي هيبة يعني لسه بيجي قال لك جرت مناقشة كرنت نقدر شو محكمة نا محكمة نقدر محكمتنا نقدر محكمة يا تديب بحثا بيجي حتى تكري قال لك جرا أمزانن شخص مناقشة بيا يا بحثاوي كريه Kurde Türkiye yani ama her duali dibejin yani ev belgeyin kud mahkemede yani hatına amade kirin jibal partiye ve aşoraşa bak Kürdistan'a başı ve ev belge derketana yani batana eşkere kirin teslimi li kolera buna ev buna yani bu ve mani mera bir fikre melal ser mahkeme kirna wan karaçi beje gelo که مراد لسر محکمه هندک تشتینه گوتنه من بخو برپرسیارین پارتیه گلک جوان لدر و دیتنه ناوی مقادم عزیز هات من و که همراش ما بهفره او از بارد کن دو جرات تشتکسا ما دیت ما جه پرسی جبرکو اوی عزیز و پرسی نه عزاقی بله اجبركو من جي او هي دسبيكا صلاح هفتي دا ناستكر وباشا حمرشكو هاتشي ناسكر وباوريا ويجي بمهبو جي دكتور محمود برسيا رحمتك اكسامي برسيا نورو شاويسمي برسيا نظام كيم برسيا كينا برسيا بله بله هندك ادقوتكو مقرر ملا مصطفى رحمتی بریار دایا کو لجنه کسی بدانینه یک پاراستنه یک مقرر بارزانی و یک لقیزا خوی دی بیجن عثمان قاضی بیا پاراستنه نظام کی بیا فلان بیوان بیا محکمه کاتیه دانین نظام چی بیاد چی نبیه از هورگلیم و مسئله براستی نظام جبوی یعنی کارن دراو يعني عزيز اخروي بحث
نكريا كو يعني او محكمه يا ان سلوكي محكمه çünkü ev ifade Mela Hamdi'ne loma bişekil mühimin loma Mela Hamdi dünyayı tebliğ hevdike baveri emin kat Mela Hamdi tuna Aziz Akrayi rahmeti digo hayran brasti hayam jetuna o Nuri Şavis hay kat jetuna bu kake Sami kat jetuna bu İjale vera tişteki din bibêjim ku min heta niha negotiye piştî sala heftê û heşta ku ez çûm Sûriye ji bo hindek hevdîtinan di vegerê de hatim ve çayekek Mesûd hatibû Londonê ewan telefon kir got acile were vir ez çûm kekê Samî û kekê Nûrî Şawêz kekê Mesûd û عرف تایفور نظام چه فلان بیان تقریبا 8 کسین وکو دیویژن قیادی جسرکتی پارتیه دوی داره بود جمع گما که مقصه که پروبلم خون نظام چه و فلان بیان مجوات شتک خواست مگو حیران لسر و مسئله دوی هون تشتکی بیانه که بلوکه که درخینن مسئله روناهی بکن و اف كلها كجرانا لكردستان باكر كاك مسعود كو بخاطر دبيرم دا تشتكنا معه كاك سامي قلت كو جخو ازنا لكردستاني بومهنجي نوري شاويس كو قد هاي ميجي جاتنا كو فان جدل دقوت يعني جمن برسين از چه دزانم من هندك او تشتقوتن اف تشتكو كيم زيدا من جوارا جي باسكر او كر جوارا بوتن باشا قوتن باشا تشد بيجي ام بلاوكا كدارخين مقوي قالك باشما لي بلاوكا صوراني درناخين بكرمانجي دارخين رابون بلاوكا كدار خصل او بلاوكا كو قيادة مؤقت لسر كشتنين دار خصتيا او بلاوكا لي مخابن باشا مثلا كيك مسؤول جيكي قلت يكو كردي تركي محكمة ويكري نظام مشتي وصعب كرنا كنت جبيريه شونا اشتكي نورمال يعني دبي مروف انك بيجين او محكمة انك بيجين كردي تركي تنفيذ كرنا يعني بديارة محكمة قلت انا بديارة محكمة افا هون دكوجين هون برددن هون زانن زاني تشتك ببيجم من بخو یک دو سه تش دیتنه از پشت دادم و بویره و ویتشتید بیجن نه شورش هندک انسان گرتن کو براستی پر کرید بون پر تشتن کرید کربون yani حقیقان هر دجه دا کشتن بون نه نه کشتن بندگ هیشتن پشتی چند ساله کی بردان اگر لسروی قیامتک نهات برا کرنه احتماله که پر مزن بو چند ساله وسا بدنگ بمانه باشه بردانه جبر که هر کسی خباتا دکتر تقدیر دکر گراستی خدمتین گله که مزن کرنه yani بيجين لباشور داخوازك پیدا بو نکو yani باکور دیم باکور لباشور جزویاج بیجن قدر و قیمت دکتر گله که بلند بو خدمتین گله که مزن کرن hayran ha desterdani ser vicdana xwe bibêjin di wê salê de yani sala hefteyê de doktor 35 salî bû zewicî bû du zarokên wî 5-6 salî hebûn xanima wî hebû xanimeke genç yeke bi esil ewke Albanî û însaneke gelekî muhterem wextê ku di hepsê de bû doktor di mesela çil û nihan de gelek alîkariya wî dikir heta hindek Kurdê me bêwijdan ji doktora dibêjin kurod bê eva ne Kurd e dev ji wê berde nizam çi ye filan bêvan hinekî din etiraz dikin dibêjin qirmizî toprak tiştek wiha neke ya bêbextiyeke wiha neke ev însana wan bi her tiştê xwe bi teva girêdayî ye filan hebê wan welhasıl vêca van kesên xwe dihêle derdkeve serê çi ye نها کیجمه دکاره فداکاریه که وهاب که انسانه که نو زوجی
دو زاروکن 5-6 سالی و خانمک گنج و نظامچی بهله و درکه سری چیه خدمتك وی ددان سر سبایی در بیانیه سر سبایی جانا ساعت 5-6 سبایی گندی داتن لبرداری معانه خانه دجویان هندک هم برینداره سر صدیه که سر تشکره چیه فلان بیمان جامعه دچو حتانی ساعت 8 نه ایواره کاریو معانه کرنا خلقی بود و من ده امر خدا تجارا یکی گلی گازنک نبیستیه بجا جوی آلی و دویم برو تقدیر خبات تاوی بکه ببختیه نکه او یک وقت مگوت اگر بتایبتی کردن می ترکیه او قلبالغا نکرنا جبر که هید روژا دو اساسیادا هنک ده چند بیشن که او حوالی پارتیا ما اوی تشتکوها کربه دوی هون تسلیم ما بکن ام محکمایو بکن اگر کربه امی جزایی بدن هنک یدن ده چند او کل هم برن به حیران وی حوالی نکشتنا کاوی تسلیم بکن امی اکتی فقیری هانجی نابرا 2 اگرام دادمین جبویا بریاردان که محکمه اک تشتک بدانینه او محکمه بریاره بده حتی ما تشتکی دنیجی بیسته دیویژن حتی سروکاتی شورش او جمهور معقول جداد گوتیه که یعنی وقت بیجه که یعنی اگر او یک جوان هنگ جوان بکشن کاره فسادی و دبندی او تیکه به نوبر آوان یعنی به وکی باشتر به که یعنی اگر ایدام به فرمانه او رسمی به او کرن به اولوی داری به هف نکوین اویای نظام بلکی سپکلاسیونه اما یعنی تشتکی وها بلکی هی معقول تر به یعنی طبعی اوجی از نظام راسته نراسته بله از وقتشتا نظام بله نمونه که بدم مثلا او جمیل محبوب چه بون کرد لبنانه الزعیم الاکراد و نظام چه و فلان بیبان حالا بغداد بدگراتی کردستانه تثبیت بک و ام بیشن مروه باسه جو حکومت آلیکاریستان دیه نظام چیه پروگراماوی هد مشته بوسا دگرن چند سال حبس اشتن دگرتی خانه دا باشه بدن گرتن و بردان کس نزنه کدر شون یعنی دکتر و حوال نویجی احتماله که پرمزن و سابقرانه چند سالا گرتی بیشتن اجبر کن ندبون یعنی دویم رو دست اقدان سر وجدان خوب بجه لسر آخا کتوجه برپرسیاری حکم دست تدایا ام بجن قوماندنک دبه 3 کستینه کشتنه به کمانی دو جوان انسان سیاسی نه یک سکرتر پارتیه که دو داجی اندامه که قیادیه تو نکاری اوسا بجه دفجه برده بلا نکون حبسه نه دوی تو تدبیر یک جیرا بستیم یعنی احتماله که پر مزن بو چند سال بیشتانا و درخستانا بله باوریم مستوى و جا تشتكي دم ببجن كو جا آلية او كيبا الدكتور و مهمة گرینگا او جي گرچه بچه باسكر حيران وقتی که از بخو گیشت متفگره از طفلک خورتکی 20 سالی بون تجربه ما سیاسی زیده تو نبون و جبو ما دکتر انسان که انتلیکتوال بود گیشتی بود زانه بود نظام چی بود اوسا جبو زمان جد زانی بود روزنامه در وقت تعقیب کرد نظام چی کرد چی ند کرد اوی هندک تشت گوتن من و چاقه فهم ند کرد بو نمونه گاوا کو بحثا ام بجن خباتا پارتیتیه یا جی لشکری ده حتی کرنه هر تم مثال جی کوبا امریکا لاتین و فلان بیواند ده و جانا دگو هزه که سیاسی پارتیه که سیاسی نشرته که ایلایی هبه پاشی تو دست شورشه که بکی نمونه ده مثلا دگو کردستان عراق جی گاوا کمالا مصطفى درکت سری چیا پولیت بیرو و پارتیه نپیرا بو براسی جوستا بو 8 روز پشتو یا بیانک درخستن گوتن امجی دکر نشر تشمشتی و ها و تاورین کاسترو و چه گوهورا رجی دبری و نظام چه فلان بیوان باش فهم ندکر قصد چیه
وجبو ياجي من بخوجي فهمت كر چما دكتور لزد دا بيجن بتايبتي هزك عسكري قبا كود زاني بول سر سينور هزك وصاد 12,000 هيا جوان بكي ماني 5,000 انسان چك دارن گلكي كيفاوي هاتمون دقو بفي هزم رود كراها تشتي بك حتى جيكي راست جي و د باوریاوی دا دانینا پارتیه که سیاسی نه مرجک بو شرطک بو دکاربو پاشه جی دناف تفگر لشکری باشه چما پارتی دانی چما بویاوی اردیه دست پی نکر پارتی دانی به احتماله که پرمزم بو پاشه تفگر عسکری جی پارتی گلک پیشتاتر بچوه بله و یعنی مجبور بود در ساحه سیاسی دا جیه کش بخو ببینه بکن او لسر اوی ببورا لسر او هزین چکدار ای سر حدود قناعتك جي مرة پیدا بیه وکاکو هر دو پارتی جی هر دو آلی جی جبوک آگاهیان باش جوه مسئله تونه بیه کتنه ناف ایلیزیونک اوک وکاکو یعنی وكا بيجي هركس خوا او تكوك بيجي ما افتش تشيكر بيكو هيا جيبكو يعني وكي زفيكا اجوتي وتوفكري وحاضرو بيجن اندامي وباوي خوا قاوا دشون وان دراجبو ريخستني كوميتا دينن او دينن يعني وكا تدقوقي وكا شوبي يعني اوي دابر خوا مثلا قالك جرى من بهستياكو يعني بارتي مثلا بارتيا دكتور شيفان وتي يعني وكي بيجا يعني اقوى خرط دور خبريه دخستنكو طبي وي بزيركيا خوفا بزيركيا دكتور شيفان جريد دان لما مرفنها فهم دكاكو يعني بشكل يعني او زفي وتوفو او روشه امضيه كل دري حتى بلكي يعني او طيب ندكت بن اواواجي ما يعني بلكي البرش عافي وانوها خويا ذكر يعني جوان بيتر جريداي بشورشه بون بلكي اوي بون تشتكي وها ما نفكر شي بيجي يعني بتشكي خوشاشت خو اقديتن يعني عيني كده خو مزن ديتن يعني بطابتي مثلا جالي دكتور شيفان بارتيا ما نفكر بيجي قالوا قاوا كوميتا تاتواني بدست خستن كو همه تشتی ادزانم همو اندام کمیته حوالین پارتیا رحمتی الچی بون جبوان سرفرازیه که گله که نظم بو ایلیزیون ده بجی او ایلیزیونه لی اف کمیته این هایی به دست هندک ام بجن چی بجن کادرین پارتی هاتو بون دانینه جبر که اولا همو گندی بون انسان نخوانده بون دو سه ملاه بون دناوانده تو انسان گندیه چه دکاری هیوی بکاربن رابن کمیته داینن کمیته اداره بکن پارتی ونزام چه فلان نه لی وقتا که اکبو دانستاندناوان به پارتی باشور را گلک خورد بو هاتون چونه که گلک خورد بو اوان هرتم اف کمیته کنترل دکرن لی پاشه ترسیان و ترک جه خبردار بن زام چه به چه نبه اکرم گوتن که کاری خود بجمدین و فقط براستی کاری خود جمدن مثلا ام قالك او دبن ام هيدي او اخو بر بداويه دبين برسا كامنا داويه هي از خوازم جوا هرسي بريزان بپرسم قالك جارا هاتيه گوتنجي يعني هم لباكوري كردستاني هم جي لباشور لدري دنيجي يعني شورش تایبتی يعني بلا مصطفى برزاني و پارتی يعني بي خواستنا يعني بي اتهام کرن مثلا امپریالیزم گریدانا با امپریالیزم پیوندی به ترکیه را ای قریش فروتنا ام بیجن پیسکرنا کادروین پرچین دنی يعني قبل مرة وان بلغيان وان آگاهیان وان بویری کن هون بحثن دبینن يعني پرتر دخو یا کرن کو يعني جوه روشی گلک بریه يعني
تشتكي نافخه تشتكي امبيجن كادرين كردستان باكور بوير هاتنا ياشتنا نقطه کو و اف تراجيدي پیدا بونه لی نپر بدريجي بعد خازم يعني بكرتي شقص جديتها في اوي هي كو يعني مثلا بريزمي يعني تدي قوتن حتى بارزاني سعيد الشي بدست شوان دا كشتن داويجا شوانجي كشت ومثلا تركيا اف جي دخواستو ميتي اف دخواستو نزا چه يعني اف شقص جديتها وي شقص اوي هي يعني از يعني جواگش از پرسم تو کرم که مادام اویلو خدای متوجرا باوریاق به وانچی روکانه آنیه بله گاوا کو رحمتی نجم الدین و امرجی هاتمون اوبسلای از آلمانیا هاتم وداره قصتا جارا پیشی گاوا هاتم بله روجا دو سیسیا و از رابون چون و از سلاوک بدمان خیر هاتنه کلبام ولوجي مسألة بابو يعني بتايبتي رحمتي نجو أفكر مسألة كولا وفكر نظام شيء هر موساد وميت وسافاك ونظام امبرياليزم ونظام شيء فلان بيوان داويدا إذا استقيام مقو برات شما فانشي روكان در دخينا نها يك جوا كسي كو ناوي هاد روكان دا لفرا أمره يادو دوان yani camera ifade xudaya kabakum go ifade xudaya çaviyan havve bu go ifade çi go ifade doktor heye nusxavi jil Almanya çavad veya ifade çi hale çi falan im go haya ej dünya etuna nusxa ke ifade li ba doktor işyara veja paşe neco piştiku iznavi dert keve diçerli Berlin'e evked bina doktor işyard bina ویالی آخر دکتر شجر بجا بشرطه کت تنل بامن بخوینی و جه کپیا جنگری و جبر جنن ویسینی اوجد بجا باشه دخوینه دکتیب خودش باست که نه برادرین وها پر مخابن جبوک خو بری بکن به سوج درخینن تشمشته وها درد خستن قط باوریام وی تشتی توننه دوی ام پیشی لخوب بزورن و رخنه لخوب بگرن یعنی یکو مسببین امن نه خلقی دیه موساد و نظام چه فلان بیوان یا براستی چیرو که که میجیم رو جانا دسکنه ایش موساد تونه یواره منو تا به هفته کشتن نظام چکرچنک بونو من ادنا يعني ببوره يعني مرد بينا ومثلا گاوا جوینی نابرا دکتر شوان و برزانی جارا اولیجی جارا دیاجی یعنی شیرتی وی هن اما یعنی احترام کامازن نشان دیواندن آلیکاری تیدان مثلا تدی کتابی و مثلا تکسیر و دنابنا هر دو بیاره دجی دورك اقوى کنه یعنی او احترام و آلیکاری کو ها و جنش کاوه هندره مهقدم ما هذا گوهرتنه بکرین کو یعنی او کمپلو او تشگش بین گوهراتنو بینکرین بچکی یعنی نامعقول نهاد جمره نه حیران یا راستی مرا مصطفى قال لك قدر قيمتها دكتور دقرت قالكم مسألة جي راجبه که جي تشتكي دخوازه دبي جاكو دكتور هر تشتي بكن لبو خوده تشتكي وسام مكن كو ترك جمع عاجز ببن يعني اوا دخوازه که جي دا يامنا دیگه دیگه هیچ اف شافته گرتنش بار همی پرچه کو شورش هلد دنیا نی ایروجی صحای ده روجاوا لباشور در دنیا بله اوجی مجبور خو بپارزن با آواکی جا مجبوری جی تشتکی بخوازن یعنی جبو یا نورماله یادن تشتکیدن دلم دما از دوی ببیجن مثلا گاوا کودچن گورا ویددن گورا رحمتی الچی رسم دکشینن و گلو قد پرسیه کو جوان رسمان تشتکتی دست میته یانا هین ایدیا هنه کو دبن امدیتنه او رسم دا میته بیرانین موسا عنتر هنه و یک باور سر اینترنت ایجاد میت بجد به آهاد به مرو و مچونه رسمی کشاندرن انزام چه وقت دست میته
ملا مصطفى دا باشه ما مسترشو یعنی مثلا آنها گاوا اف کشتن چه بو yani o yazdığı adare der ketibu o ide yani otonomi yani bejin despekir bu Irak devletek bu o beş otonomi beşek Irak'ı bu yani ne makule ku yani peyvendiğin hududiye resmi yedu devleta Irak'ı ve Türkiye hebnu rola Kurdajı düve derede hebe ve hatta Türkiye bixwaze ku yani bibi gava bibi hize beje ku yani em bejin Said el-Çu falan kes hatine kuştun yani beje evana hem welatiye mene yani em dixwazin em bejin rapor servan be ew kirin yani hem welatiye me hatine kuştun em bejin kê kuştiye çi kuştiye rapor ek tahqiqat de yani dinabena devleta de dinabena desteladara da yani tişte وهاي diplomatik resmi hukuki jihane esas yani ev devlet hemiji dikin yani hukuka navnetevi ve yekiş devleta dixwaze ku yani em bejin qedera welatiyen hevdu jevdu bidin diyar kirin yani gava min biz jimara pir acayip jinahat yani gava tişteki وها beditin şu mesela keşfi mecbure hebe ana mesela her dere ku kuştinek çe dibe gava diçi hukuken savcıya beyde kiye mecbur ve dere bu kolunu resma bkeşinu bejin kiyatiye kuştun çavatiye kuştun ev ne ev avant işte وها şu deve hebben yani bidin Türkiye'de deve hebben avant işte yani nizanım jimara yani piçeki vakaku yani müstisizet tekirin yani deve var da mümkün bejin nizam Gel Murat sadise drasta Le az bahartım takasla mı fem nekir. Bele. Yani eko için gore vededin Kürdi başurun. Bele. O yek işte zanım yek yani ihtimala heri zayıf du kesedici Kürdi Türkiye'ne. Bele. Ev rasım bir deste Kürdi Türkiye hatiye teslim kirin bu miydi. Bele. Zani. Yani pır normal ki Türkiye Kürden Irak'a pırsa beji havaratiye men hatna kuştunu ka takip bakın ka luku hatna kuştunu çava hatna kuştunu rasta yana normal le ne olsa böyle bu deste Kür'deki Türkiye evrasım hatiye daim trajedi burada yani navivi evavi ne eşkere ne kiye çiye çok خود ادی نافچه قیمت ها hani de برسم dedi nadi tip keyfa koy yani Ali Veli Hasan nizamçı falan bevan bele قطنا خازم ناوی ببیجیم جهقاس لبام اوكي bele كريتج az havale dici be persin işte bu baraka ki Murat kedin gavadun ve baskir ve go محکمه که وها دویا بو جالی هزا مرکزی و بهاتا کرنه نظام چه فلان بیان لی هنجبیر دکن که هرمه که اوتونوم خودی دستلات دا ارد خدا او جید کارن نه شما من نگوت یک مرکزی قصد من گوا اوتونومی بجی محکمه اوتونومی جی رسمیه دولته yani هو معنی گوت دست دولت نکو عراق وره مرکزی نکو بغداد وره نه bu معنی من نگوت Kürt mahkeme dikin. Bele. Mahkeme Kürt'a bir yarende de. Bele. Yani komiteye ka taybeti gerek icab ne kirana belki yani. Dediğin gibi bir komiteye ka taybet. Dibin mesela çi mahkemeye komiteye ka yani em bejini kesa u kirine lgor ana komiteye em bejin bir ava kirin usula mahkeme kirina xo usula lekolinin xo usula lan persinin xo ew tayib ke çawaya yekjeji kanunun ve devleti Irak yani هرما اوتونومي يجي لغور وان قانونا لغور تشتهي حتى لغور شريعه اسلامي ام بيجن افان تشتا محكمه قضا لكوليم كدرجه يعني فرق حقوقي قصه من مقصد زويد ديار بله يعني باشا افا شورشه انت شورشه ده وقت بيجن قانون شورشه در بازدم چه دستلات به دست ودا و دستلات تینجی بله بمروفيا ببينا باش لسر مثلا
ام بیژن دست یعنی مثلا امپریالیزم و ام بیژن بکارانین و سر ماموستا شاکر اپس زمین بکرتی بیجی یعنی نحوجی ام درش کن دیتنا تا اواتا چیه تبخوازی تشتکی بیجی دیواری ده گلو ازگانی tabii na emperyalist hami devlet evi ketune tangasiye ku doktor Şivan Said Erçi holi ne gerekej ortaya aldı. Jivoy dünyaya gerek tişteki muhim bu. Hami gat ne evudu karar dan karar standı. Ama işte gerek evun yani işte ayıbın yani insan ku insan bir düşünce yani çiye yani ki ne beşi. او تشکری کات نگفتن و وات نگفتن tabii وانا که وناکم değerli ne fakat ser mesele resmi yani resmi olan kişandı ne mesela bir politikacı mecburi ve işte Musa Anterviyane ki o kiliye Jeremy te gotiye resmi olan da semedene moy gotine işte gotine resmi olan hene falan devam bir gerek mazın kirin çünkü rojaku eşkere bu yani rojaku ev mesele eşkere bu fazla şazda evde bu şazda tebalede melahamdi hat evale doktor Hamid Civan Hamid peşberivi derkete kursi ciye hoji bilend ki o mesela kuştina Said Erçi ve evale dvi seri hatta beni kıset ki bu yani مجرمان جرمت قبول کرنه و امچونه ما قبر هر سکاجی بکریه هر سکاجی تشخیص کریه روزا عول ساعتا عول بله yani pişti ku doktor Şivan bir meseleyi kabul kiriye ve itiraf kiriye heyetek çoğu ve kabra bekiriye pişti hatine jmere gutine ku ma teşhis kiriye ku her şeyi dibine ahidene peki ne mümkün ki gavacı bini ahir vanderanine fotoğraf kişandına muhakkak kişandına. O fotoğraf ne mümkün ki çoğuna evi gülale çoğuna Hacı Emrani muhakkak çoğuna. O ez dibêjim Şerefeddin Erçi dibêje ku marivê mîtê di qerargahê Mela Mustafa de ve ew mariv jî kipş bû her kesî jî navê wî sakir kiye û herkes şey de zane kukiye. Bu evlerim şey bir fotoğrafı beriya belki beriya ku yani yani mesul evleri beriya ku bir ev dibini çünkü rahata. Şerefeddin Erçi bu Şakir az ne verim bebejim fakat Mela Mustafa hingi jwi marvi histkira yani ceher bir kure koyu çen hiznet. Evine veriyor bu tamamen bu yani. Mebxwaji wî marvî dît ku gelek evî wî pêşte bû yani marvekê ku hûn dizanin marvekê xanedanê niha Mela Hemdî re min got tu mesûlê Behedînanî newsa bû erî bu wextê tu mesûlê mintiqa Behedînanî mesûlê te qaseta mesûlê istihbarata mesûlê istihbaratê بله مسئول استخباراتی میگو وقتی که او سابیده مکیدان استاندنه تبه میتا ترکیه ره بود راسته میگو ورکور هبیتا گو مرچ خوزوی هبیتا چیله مه هبیتا بحثا وان کرد بحثا ve duru direş کرد وان duru direş کرد Neha mesela dibêjin efendim Reşoz İlan baskir yani basa evmek yani evrak yemek u meş Simet Şerif van ile nefsandiye falan Neha Mela Hamdi hatiye Diyarbakır wan evrak me Hamid itiye yani ev bu xoy bu azat min anine Diyarbakır gotine vane tu dibiniz Mela Mustafa mektubun sanne jeri Simet Şerif nefsanine yani tiştekê di navbeyna wan de bi dizî tune bû yani wextê ku gotan têkiliyê we bi van merbare heye wan jî têgota ka wesîqeyê we çi ne ava wesîqeyê me ev in ewsa ye pişti inge yani mesela ne kesinlikle jder ve tede yoktunene yani jder ve müdahaletunene fakat ezmi bir bejim yani Mela Mustafa re bu gotan her du Saîda ve hevali wan bukuje emi her çar perşe Kurdistanê xilas ev bikin yani bixne devlet teslîmî tebkin
ملا مصطفى بیانت کرد یعنی جبوی کو 5 حب 4 حب انسان بکشه و خویی اوی یعنی خویی به دولتی چونکی کاراکتری ملا مصطفى ده işte ki ona kitne bu çenavişi ama kemasiye ki ona ya o kemasiye wan çiye min bir mektup nivsan du sayfa wan nivsan min da tekst İdris düğüde mi bu heyetek fazla nava nivsan fazla nav evimde hani yani duan röportajımda hani fazla nava müşterki üç Beyrut üç Suriye u filan min nava nivsan مگه جوان پازده مروا evet yani komisyon çekin ev komisyon bile legerine ki u rapor ekbistine kane mesele çiye ku doktor şivan bir işi ki cesaret şu standiye çavakiriye Rusya mesele rapor bikin bedene Mela Mustafa ji duye gorek çi dike kefa koya yek eğer un viya bikin viya nekin tebejin yeki bir de yeki dane kuşten emayi civan kuşt aynen mi be gotiye aynen یا دواجی طبعا اردو سعیدا لابدو بینن دلیوان به خوش بکن و پارتیه که خورد بدن آبا کرن و بیانه که بلج و بز بیشید که بدرنگیجی نخن اگر او ام نبنه یعنی ام سنگی خونه در سنگی وانی مایی او نایلن اونو برده بلده باش او مکتوبه که او دکه درویش را دویجه او دبی مکتوبی در نفساندیه Şakir ne hevale doktor şivane hakliye çünkü ev dibide çi dibine ku ez vakti bir dibişim yani derdemin ev ku doktor şivan xalas ki derdemin ula ne der doktor şiva bu derdemin valatemi bu derdemin milletemi bu derdemin rasti bu derdemin ev ku baskar rasu baskar çep ne bine ev dijberi hev bu elhamdülillah ne bu ne dijberi hev bu ezviyacı gerek memnunum ku dijberi her duvara da gittin ene ezbiya gerek memnunum. Yad dua min ev xoda u mektubi xoda gotiye hakkı min tinene ku ez bir yar bidim kani bana ceza bikin yan nekin Cumhur Said'e çi. Yani ez nikarim bana afu bikim ez bejem ama vadde evine evan ceza nekin hakkı min tinene. Fakat hakkı partiye heye hakkı partiyavi heye partiye me heye و حق عائلاوی هست یعنی عائله وانی فواتنا او کرن قتل کرن حق وان هست کو ببیشن مدبش دعوا خبر داره اگر برای مبوا اگر کو سعید ارشی برای مبوا حق من ابو وکی معلوماتی من تشتغل بود فقط yani ez fikre خود بیده چونکی پرس کرن جمن yani ابا پرس نبن از جواب وان نادم yani جمن گوتن تشواده بی من راپور خواست و من o partiya erdu partiya xas yani xaşiya wan xas u min xast ku biyane ki nejmen perskin yani ez bir xüsusten karim cevap dedim eva parti u aile wan gerek cevap dedim emin vazifa min evu min vazifa xavsakir u ana taraftarı kuştuna wan bu ez bir eşkere dibişim ne ku ez ne taraftarı kuştuna wan denime ne taraftarı kuştuna Türkiye'si Ez taraftarı kuştina neyim? Ez komünistim. Ez parti kurda deme. Fakat ez niziki gan deme. Ez niziki Hazreti İsa mı? Ez bu sanım. Yapıyorum eve. Kanca xirap ez ne zanım yani. Belki şey hepkeri partiye kurda nayım. Baş. Spas mamosta. Kek zinar tüdbeji çi ditri hadvi varide persamaya davi. Kerem ke ditni xo. یا بری گزدر وی پرسه ببم خویای وقتا مقاله او دکتر شبان و سعید هچی هاتیش بو تعزیه اوقات فایی بوجاق مفشاشی گوتی سرتاج بوجاق او دبه سرحد بالا میجی نکشن سرحد بوجاق دبه و بوی هاوی به سراس کرن مهم yani Can Ahmet'e xaftini dikani kemaniya bikim. Waqta gezwarim ser mesela din yek du noktê din heye. Dibe yek ji heyeta berzanî xwe xwestî ge heyetek ji Partî Demokratîk Kurdistana Tirkî çêbibe û derwêş hatiye ew heyetek wanî çêkiriye ji bo raya wan bistîne.
او جي درويشي سعدو شرف الدين الشي رمضان هاشم محمد علي دينلر طاهر وملا شبه جوانا پیکاتی تابی جویدری تشتی انترسان الویدری اندامه کی کمیته دامزرینر هیه که شاکر پیش دمن ناخین ناوی هیتی او تشتی کیدن مناقشه کیدن لیوانا لسر ناوی پارتی دو کساتنی راپور امضا کرنه او شرافتین چی درویشه وان رای خو گوتنن یعنی دبی چی بوه نتیجه رای خو پیشی گوتنی جی گوتی بریارا تاریخی سروک چه بریاری بده ما قبوله او نقطه دنجی جالیه دکتر شوانجی او چاغه مل عبدالکریم لورای او سورو لورای عمر لورای جوانا جهاتی پرسین او گوریته گوتن مل عبدالکریم چوی سرناوی وانا وانج گوتی سروک چه بریارا طالب بده ما قبوله بریارا وان بریارا میجی افجی وقت دبی چی خالق دنجي هي دبيت دي قال لك جاري هاتي بوتن بارتيا تركي بارتيا قدفه چويو او قرتنن انفاس كرنن نظام چه جو خبا منطقه تيتن يعني امي به دسلاتدارا اوتونوميا كردستان ا باشور يعني هيزك دن كار هر ودرينا محكمه بك نجي بريارك واني بستينه ونجي انفاس بك يعني دبي بامن اب ادعاء واني دبي مرد بجي برده هر طبيب قال لك تشتدن هي ل نقطه هری گرین قناعتا مد اگر ام وقتاوک نورمال باواکی علمی لبنر اگر وی چاغي او اطراف دناوان هر دو سعیدانات چه نبا و هر دو سعید لگوری پروژه داون پیشیا خو توا کاکی توا وان اگر پارتی اخوانی کانی بابا تا اقدام زردن حضرت وفره ایرو اوی قدرات کردستانات تکیدن با دیده ویا مرد تردگی کرده هری سالی جد خوازم او مثلا امپریالی فلان که شو گفت با من دبی ام نخو بنارن يعني اگر از وقتا لید نرم از يعني از نکارم دبیم رولا دولتا ترکی دبیم بویرید سنه رولا دولتا ترکی کانت به بویرید هبه لیو ام نکار اثبات بکن او تشتکی دنه از نکارم ببیم گلو رولا بر پرسیاری ای شورش ای هرمه بهدین اند ویاد هبو تنبو از نکارم ببیم تنه جبر کو وقت تنه ام نکار ببین يعني نممكن هاي وانا جبي ناتوكيان ناف هر سعيدة تنبو نممكن هاي وانا جبي بياري چه نبويه نه نورمال امي ببين امي ببي اساس وار بيكو مكتوب وقت بچرين وببي ام سعيدة الچي درويشه سعدو پارتيا ويناس ناكن ام پارتيا سعيدة قرمزي توپراغ ناس كن پارتيا دكتور شوان ناس كن جبروانيا كان اوانا هیویا مرا او هینجی هیویا ما او اگر ifade وان انسانانا وان برپرسیارانا هاتو بنگرتن پشتی 5 سالی امجی آگادار ببن جبو ام مثلا بهتر به رونی کرن او باش به ان نقطه سیاسی یا او برکی اساسی جی تارزا نگه با جبو تارزا سیاسی او رخصتنی یا دکتر شوان دوی درede رول اساسی لیستیه دبج او تارز چیه تارزا گامه ببین دکانه هر دنا پارتیا دکتر سعید الچی رخصتنا خو چکه تارزا دکانه به حواله گروبا خو هر بسری خو پارتیا کی دینه تارزا مثلا می ببین yani Amerikan'ı duduraj bak F tarz bu bir sebebi yani monopolist yani monopolizm بسرعه يعني لآخر شيء طريقا عطامن كردا فرصتك برمزن روان او هفكاريا وان او بروجا باشور او افاكرنا بارتيا اتوا مشترك وفره گچين نبو اگر او چه بوا ايرو روشا باكوري كردستاني باش برمزن او جهيبه باش نقطه هن المساله وقت نمونه يعني جبوق انساني مراخچي از خوازم ببیم دوی داره چند بلگه اساسی هن یک نامه‌اش دکتر شوان جاسات خوشویر شاندی بری حدیثه اشکره ببه او ifade گامی ببین دی امکاناتی ده هي او مهمه تواگو که شو قالت روکا قیاده موقت کر او بلاوکاوی توا هر تشتیجی او بلاوک مهم دوان نقطانات گلگ نقطه گامی و مرکان سر مناقشه بکه و دور بلاوک قد باس سوري حميدة حجي درويش سربي بويري هي او مر اللي بنر فايده ويتها بالتبا
هناك عالي مربي ربي هناك عالي نمربي ربي دور بويب جريداي هناك بلاوكيدن ايك بيناو هاتن براكرن ايك السر جبو بمسألة بيتر لهبدو توج بكي نقطة دنجي هري باش يعني دبي مرا كيف يعني تبا بي تراجيديا مزن تبا بي مال كامبايا مزن هر دو بنگاها دجمنياتيا خويني لباكوري كردستاني چه نكرن كيد في هاويد قاتقي دا بكي في هاويد بشكلي كربش بوغ افتشتا چه نبي مالا وانا يعني تبا هر تشتيجي دبي مرا نيتكيم دور اف هر دو بنگه پشتی ساربونک دمک دو دريج پشتی بنچ عوا قالك جاري لهبدن رينجي تالي نتيجه دیاشتن هفدو به هفتر هفکاری کرن دنابها ریخستنین سیاسی ده یکیتین سیاسی ده جی گرتن او تسلیه ما کرده باکر نقطه من ایتالی بله بله باشه سپاس جبو میوانین ما جبو همیان هنک پرس هاتن کرن بس قاسی که دیاره استیگیشتم همه ده خافتنا ده برسیوا پرانین پرسان دانه لو ماجي امي جنوب ونگرن سروان وقت ما جي قالك درنگه انا 10 دقيقه مايك و 5 ساعات ما خلاص بدن تاني فرسك هي جرشود خوازه بكرن جمله كي دو جمله جي كاره بكد بيجي مدات اقواس هاي جوان مثلا بيها واي هي شما حتى انها يكرشو مثلا يعني الرايه قشتي بحث نكر وبحث نذكر حتى انها شما ور کتوم دما تریته ببین کتوم دما که مراد از باورتكم بچک شاشی های بچک شی به حق بس شاشی دوی دا من بحثه مسئله 2-3 کنگره به حوزه دا کنگره که پاله دا کریه و واکیدن ده هندک جواتان دا مکریه و به کک سعید آیدو مشرا بحث کریه وقتا کوی دخواست مقاله که بنده که بنویسیم جارا داوین شغله 13-14 ساعته هفپیوین اکده کره دکتر دارا کرمزی توپراق بله مخابن دارا بر مقاس قد کرنه ده ها وزال قانونه و یک او که در جی هفپیوینه و بخیره جوینه کرمانجی فدای جمعه چه بو زنارو جنابتا قالك جارا و هفدو دیتنه بدنگو بدنگو دبنره دسره و قالك تشت جواندنه اره د جوینه کرمانجی دا مسکریه لی نه تا بیرم د کردیه که دا جارا که محمود ابن خبر دام باشه به مناسبت افج دیار بو افج تشتك باشه وان افان اف اقادريجي باشن باشه امي تشتكو شما هات يشاف اف بو ام هيفي دكن كو بكري تماشوان ما هاتبن و اف ان شاء الله يعني بلقايك جيش بو تاريخ ما و حوالی من دوی 4 ساعت خویه مثل زمانی خوشاش کر نیسه هون کارن داویه حساب بکن 4 یا 5 دبه 4 ساعت بله ام هاتن داویه پروگرام اخواه جالی اوه ده از دخوازم یعنی گوام من خواستم بی پروگرامی بوشینن گلک پیوندی بمراهاتن دانین تلفون هاتن کرن يعني وكا نقلك ام بيجي مش هنقدروا دورا يعني براسي نفر بونشي ام ويجي راس بيجي يعني عندي شداري يا كهبو ندات خواستنكو ام دي مسألة فيكن ما جو ام ايكو ورن بشتار بن ايكو اداره بكن بي حسياتا اويجي وي تف بقرن تشتي فاكتا تشتي راسيجي چنه دي بين اشكركرن دوی امجی ایده یعنی وکی ملت که 5 سال سر درباس بیه جالی تاریخی خواه ام دی کار بنوی حتی جمعتی هنی کالیزه ام نه محکمه نتابی ام کسی سوجدار نکنه قراری محکمه نادن اما لیما انسانی کو شاهدن و انسانی کو آگاهی بوارانه بلگز استواندنه حتی جمعتی ام هنی کالیه وی مسئله زلال بکن اویجی به مال تاریخ همه دوی ام ویجی زانبن
والبور ديتنا مجي يعني طبي او تشتي كزنار بحثك او قال لك مهمه يعني كافتش نبونا له تفقرا كردستاني كاره لكيدري بونا يعني جالي كده سبيكولاسيون اما جالي كده جي مهمه يعني قام معرف تاريخ اخوات نرخينه او جي راسته ليه يعني انا بخوا يعني پشتی وان بویرا از لعالی هر دو پارتیان جی يعني از كتمان من خباطة سياسي كريه و از قالك دجي ام بيجن أستن جدادا من كار كريه يعني هاي من ويا جوان أوا هيا يعني هنك دوران طبي تشتي يعني دبندي ياجي أوا حسي شوان جيتي الچی جیتی لنک درا هبون او هبون اما نبا واکی گشتی بود و خوشبختانه یعنی بوی گرمی یا جی بوی کینه بوی اوی ناو هر دو پارتیا دجی به توایی تو نبو توی دلماینک جی هبو کو ام بیجن لی yani وکی ام بیجن بنگهین وان هر دو پارتیان گین جیوان و نسل نو او يعني بأواكهين خوين صاري بأوي يعني نتيجة يعني هاتوين نقطة بيشوازي يعني لبي أوي أو كر يعني تبديكو خمجيني هر وهرمان يعني أو خمجيني أكو يعني خزيا أبنبونا ليه يعني هاتوين نقطة قال لك جرب هذا كارجي كر مثلا تبيرا من أوي ده يعني هاتوين نقطة يعني ددکاده کوک و پسکه به هفره اودگاه و جبهه و کرن یعنی او پروگرام او جبهه که مره آنا بالا خو بده یعنی ای روژی ام بیجن با ارمانجا خواه به دستور خواه به داخوازین خواه جبهه که اوها و به او خواه یعنی بینی پارتیا سوسیالیست یاجی داشخده پارتیا کمال برخواه ددکاده لالی دینی کوک یعنی کومبینزیونه که پر نتویجی پکتی یعنی به راست و چپی خو به کوچک و بیگ بورژوازی خو به پرولتر و گندی خو امور بیجن یعنی افتشته و هاجی چی بون لی مخابن طبی بویارین دنجی هنه تاریخ آمده پیک هاتن سر نکتن yani bu temaşavan adxwazim bêjim yani em ê de karibin yani wê têgihiştinê wê kemilînê dixwe de bibînin ku bêyî ku em dibin tesîra vêya siyasî de bimînin ji alî tarîxî de van bûyerê xwe binirxînin bi vî awayî ji bo xwe bikin mal ji bo têkoşîna xwe bikin mal û bikin qezenc û bikin tecrübe û ders em hêvî dikin ev ji bo me gişa peyda bibe bi vê münasebetê yani bi vê axaftinê dixwazim dawî programa xwe bînin ez gelek spasiya mêvanên xwe dikin ku qebûl kirin beşdarî vî programî bûn ez gelek kêfxweşim ez gelek spasiya wan dikim û ez gelek spasê temaşevanan jî dikim hêvî dikim bi kêrhatîbe fêdek gîştîbe wan ku heta vê derengê şevê bi taybetî ê ku hê me temaşe dikin poşman nebin ku heta niha em temaşe kirine bêjin wala baş bû ku em heta vê dawiyê man wayê me fêdê gîrt ez hêvî dikim bi wê qenaetê em ji hev veqetin heta careka dinê bimînin di xêr û xweşiyê de spas bo wehemiya spas bo temaşevana heta careka din şeva bîne xweş. Sağ olun. Şev baş.